Janda chukanale lerim tsukitele humara chusu tugi nesu soden sushuke. Namja chachu piwi namdite lamse le kungi shung lamda lam subi mitani gi tunlu drone gi chujisu lalin tabni me. Digi bete shung lamda tudil tab mitsugi lamgi netangi kole te ha kuni imma se mitsugi te lam subsale pa to lugobya mituni me. Tita tutunze lamse le kungi kopin tsulu te lam subi wi nyeju tutsika top Matsubigi te tab madu chumidi talepa setsubi rewatu. Hani pa chu tonsa da shemgang gi shunglam bana sani Dzongkha lumze salu imda sani dikhalu shunglam sari chedira dedo yupe me. Digi be mongar da chashigang tonsa da shemgang dele timpu lamse lekho nale zori gopin tsugi sani dinalu drone lalin thabdi ninju dulin thab thangi ko le jangwa chubedi thabnu. Te jonda dia Japan le loptin pachi gi jindu yupta khogi lamina drone gi thiche digi din thungku china sane kilometer ge de china le pa da lamgi netangi ko le ni jutsu du chu ze eme. If landslide occur, we can't go. Sari chesoleba ngachi gi jomma tsuru dongi thichi tsugi lam gadebe chedi duga hago tsu digibe dilba tsu ya kengin tsunale nesung be tsu. We can know many information for landslide very safety. The rutiche di lalin thami digi di chi magoi kha yinju dunina mi lasha magop lam sap seni gi dendoya thiche digi lhenta bi chuni eme. Bypass this me beautalu the japkhale mata lam block kamchi asiga andi su shim su bala so ani maship dara tenga chi machine gamchi jangkha goni na andi su lejumbe preparedness mola mobilization anda chi gi pemisu so ngachi gi dato information su di facebook na le pa jindo bala lam block su juda so anna do the achi realistic be myo me bala so dato drone zoom laden thap do chinde ani the miselu ani information is realistic go jinsu ni me samjum chile shijare 다 something 아저라 사치잡 심대 되냐면 저기 소비인데 남산 같이 또 끝냈어. 아니 버들 다 미기 힘없으면 싸우거나 마삼기 올려봐 되니 섬미 주주도 수가리네 여기 안 수기 파히스 답변을 하지 냠치도 수비는 거는 something 있으시고 Te darigi daw gochu khamchi kha lamse lekhungi jaika le drone ni thopdi yeple lekhungi lunchu yikchan chunangi zori gopin gara thiche di lalin thapthangi chondar jini charji tu janda nitsigi denle tonsa le pasagi inju di something doctor gi inju biu in Sarbon Dzongkha Gakilin Kyo Menchulam Chiogi Yutin Shegi Miseso te Sanam Shinglam Gitenle Lo Chutale Chedibe Kugop Teno. Inrutet nahi kilometer chutham be Sanam Shinglam Chisedi Yuble Digite Misetsugi Rewadi Trup Tsudi Hubmatse Kongi Tsoe Netang Yate Yada Tansuni Mese Me. Itin na chelu da alanchi gi la chu bedo yiru nahi chinse kholam mini di ki umbob lejum chi zo machup eme tia khoncha chap nil tho de chu thomkha kini denlu din chu se shi de chi mi gi badi tinguni di gi eme iru dari lamse ni di gi khongi kangil gara se chu di yuble rewaya bombe ra ke du yupe shi chi बाटो आइ त थुप्रो सुविधा हुँदो रहेछ उदोदेखि आउँदा lamse medigi pen bombera thoi nepchi mekana ke goro yukhale thomkhale yukhalu kachira begoro tapde toto soi लानु सबै थुप्रो सुविधा हुँदो रहेछ गाडीको बाटो आउँदा ले त त्यो सोचेकै पनि थिएन यहाँ बाटो आउँछ भनेर ngachigi ikhalu sanam shinglam hebe no samra mata iru shungi kidusi nai te ngachi desa chelu da elenchi chu thenshu leshumbe yebekha dare kholam ya sedu yeble ngachigi ngiltho chu thomkha jam tontobe chonjel thaba ba chunime हाट बजार जाँदा पनि अब अहिले गाडीले बिहान पुर्याउँछ एकै घण्टामा त्यो बाटो नहुँदाखेरि हामीहरूले खोलाबाट अब सिजन lamme be kaplo ngachi ikhai miseso tiru jibja da ngabja tere dude sonam gi thenki chu chui thamda lamse debe tendo tari jungi sonam shilam tapde toto be se yuni digi ka so bom rayu त्यो अब हामीहरूलाई सजिलो भयो बाटो अब यतादेखि सरकारले दियो राम्रो भयो te lamse mi digi mise chu sem gadi yeru lamse wake up mi laluchi gi chelu da alanchi gi shin chu mepta yupe eme जति मेरो पहिलाको सुन्तलाको झ्याङ lam tigi pen bombera thoni imle ngi shindigi shingsu meptama matumi iru shinnalu dosu ge kha ible jisu onjin chu ge se nawi gi rewa kido पनि फ्याँकेको ढुङ्गाहरू चाहिँ बगानभित्र फ्याँकिदियो
Iru gyog dakchun da tip da lamse wake up chami mi gara da chikha tinje bedi yip matse khongi khatule lamse walu matub mebbe khazi ze me lam timdalu sada do hoka pi di timale tin digibe lalu sangina la atsure kangi jume sejuni jen sagonalu di machiragi tamade lam samichi ma den sejuni ini besura machira di misida chikalu dating yema lam masiwe kablera ikthulu la su be khona khatule ikthulu lam chachi tsu beodalu nimalera lam gokhachu ikchuda ichada nyokshime igusuga ra lendige ma chire lam de sedo sechunila te zedongi tumsaya khechi ni de chi ni yemi sanam shinlam digi itchen shi gi chim kumba gepchu de chilu phentho yube me janda ne sege den la sarpong le karmondi in city something talking in jubu in gyakhamna sanam gi lape mi tsugi tenle no semche tsugi holo te kibden tinigi tapshe sabchi tende to te gonor gopen tsu da tip da lo te kibden tsugi no tsu te kansi laksi da tewe gi neji tomni gi nyakadi mapa petsu do yobeka omgi de tenshuya yarda tani lo pento chungo se shechi Zambala gonor desin gi thumichi eme pelden doji gi lotak puchi gi hema pasakha le omma subi thumi pachinyono Tega ko gotamba pasakha gi shinla be mitsu gi no gi gibden di lalen thapsa thombishuma no gi gibden su nyone gochu no te gibden su gi no so tab de to be so chong thabni na phentho chundu yep eme te shilani gibden de hebe gane te no gi omgi tin khungdia yarsing jo te no de shet ani gibden gi bet sugi date shade me bala ani bedni gi konse niu dala de to message te gibden di gi phentho yebbe thombishuma geo gonor jake gopen gi jemi thumi chuluya sedo gopsha chabdi japchu subeno geok dina gonor deseni yemina thumi chikja jipchul hapchi yesale nahi kon thumi gepchul hapchi gi gibden di nyuno te koncha chabgi gibden relo nyutam dinjare tu yebda te gonse yongdom tongtra cheda ji besale jacha kechi gi ti eme gibden matimiki kablo tsisagi be no simchingi kangla solo mathini du tari din tigi be tab de to jodi ma se changda ya tin so be te hemazume no so kanya meble gunor gopen soya poko mitimbe koma din magimi chola te wagai gibden di lalin madabe kap no jani digi omgi tenshu lu tho phodichi iru tari gibden teni digi tenshu yasin be sudi ma tanda onye bidike nyaman chodike nubdasro jimi chirtangi no soda chebda bela paso poko jamchuchu omme tibole khore zuka maso jam tanta betimme iru gibden so nyuwishima saja langop matin lo atara nga chara konor le kongi khatole hasin kap chapchi ra no kirik tisu kara yasin chugi kap rik leshum disu zenjong na lo aschi pen mi thawa ase hom gi pisi tang ki tenshuk disu yarsing chapni gi din pen top do si gonor lekhungi nogi gibden lalin thabni gi nekapdi chilo ni tongge de chikha tenu te gibden digi kefen yebe thomi datin norbugang geogna shinla be mitsu gi samphele gibden masuchi nyoni gi lako yeb eme gibden di lalin thabika omgi tenshu yada ta sumi digi shinla be mitsu lu chowi netang yada ta ni na penthoni eme janda ni chigi ten lope magasle chile doji gi ne chidi tringzam gi tulimbewi ne tsodin tsude chibe shu saita chotu de Vietnam zangi gi kole shuwa chen talepa nimsum gi ji kya khabna ma shu chi te nimsha ni sum chi pembe te tele talepa tun chu chu tun chu ni gi rin lo cha da te nu khatu gi sane chunalu lung chu phuni zum chi be ngyen ta be di to ta chotu de Vietnam da na che gi sa kar sa ngin chu ke na ba randa gu bi che chu ji te za mi ma lu sa ka thu ju ngem le tu jing gi su chu phuni sup ma to jin ten sun sab she ni da rab ne be ni ko ne sab kyu ni Rignei chilhabni iksa chi tulen beni chimsabi na juni chimto kapni dene poni nyenchamni da tendre chini songla sab gochuni satarin sa dodul beni da te mapin sab kyuni da majong gochuni su mitobe khandoi jilam tu khole sha da yan chale sha lo tetile nima chu se chuni da karma kechi ngale tu khole sha lo da te yan chale lokhatul popimbe Tiletna che shanda gubi che changa te sa lhablu sa ka thuju ngembigi ka shadi ngemba ya poble te lotar tu gi suchu phinisub mato shin tensun sab je ni da rabne beni kone sab kyuni rigne chilhabni iksa chi tolen beni
chimsabi na juni chimto kapni dune poni nyin chamni da tendre tsini tele chongla sab ko tsuni sukanya mitube kanre jiram tu khoda hyacha ni charale lonubda te ni machusi chuni da karma kechi ngale tu khoda hyacha ni charale nubkha tulu popimba janda chuganare te nesu zodenda sakar sangyen te nam sangyen gi kole te chibe janda shu tsei nale ba mi masada da te lerim kin nalu tin nesu sharju gi lerim de pyon zinas shuni karichel high quality enterprise ki chirtan gi zotin bedu bi ki chachi chamchi member ko chewe ki pisede dembe gi chachi de se temple bewi sonde digi chache ya yonrachin ki KCB Boch yato da Duwalt ki zotin bedu bi chachi de su kara temple bewi dimache zotin gi chache senam gi chache sori gi chache de su kachisum goru nali thopsup I Delin service center se rangi chachi de su mepjo do chibe ochin nyamchi gi shabdo de su ya phiu I la dizum bera ngachi gi shabdo da chachi de su wante pota kante da bumta le thopsup I la high quality enterprise di timpu chese thom ki nedablu chadi yubi khasil be kheni gi delu nalu ke de yubi ki chutin angdang chu da dewa zena samrup chongkhara chongkhak samrup chuling tungkhak pemathang keu yura linglu yubi samgu tubel hagana lotar nasul yumi pajaguru tungrup theng kubadi tulku peman namdulgi ujuto randa kubi nyer sumle gochudi nindang ngageri nani imle bazaguru janegi tudu yumi dedengi kyo pomosu jwenas shuo bewime dizumbe nyer ngagi che mimanglu guru chengegi thondele jakha nani seme bazaguru tungrubdia mewang ngadar bocheda mewang kukhurnam kuser nida chir jamlinda jerak kyakhamnalu shidi chungtablu midi nado yupeme Duk janda lezin ge setup emina hibop tembe rindur pasu ge ngenche chache temple ge rindur nalu chama to na sishune I rindur icha su chida chuchi be chisa chudu ge doba chisu chutam da karma sumchu ge nanke khodup desen na sugopta icha su dese doba chisu chuchi lu khachine I khase ge denlo eksa ge duseka lekorni sumni ni du lekor da loktin khachang procurement bbs.pt@gmail.com ge tholu dewa thapni da yana yondal chargo www.bbs.pt na sena sishuni I chuka chongkhak chapchak kangkhagi lotaral hasulli ranlu namlu chupo talu randa kubi che chujile chudu chida chuchibi chitse dunle guchun nindang sumgirinlu godin thanniimle digi kablu yuchun dinagi paza phoge kyalo chopgele tukchure ngagi pana pemi chugi chelu meba chama togo seme gadechibe hasul dekha chama to machubachin nimrelu nyeja yutom tonthari kenise phola chobogi thijingi seda beoime duk segi luntengi seda beminalo neko lerim chu lejum jo yepshindu torora neko khani be duko bus ke thole nim job ge ri jagar doji denda chobema nalenda la sobegi ne kha so chonalu jewa khineda nim ju se ge ri nepal ge nechen tapu marate kada lumbini chetep charung khashur ne kha so chonalu neko khini ler meble cheni thude yemi chugi kade jojo thoge bena seime नेकोरदी नासलु साथोंगदा दुने केल्टिन शब्दो छु पीछे दा देम्बे यबले खसगी तुनलु छि दुन nganga gesum गुठु gi थोले देवा थपना सेमे Duk janda lezin ge setup emina hibop tembe rindur pasu ge encoder da decoder sets temple ge rindur nalu chama to na sishuni I rindur yicha su chida chuchi be chise chudu gi doba chisu chutam da karma sumchu gi nange khodup desen na sugop da yicha su dese doba chisu chuchi lu khachini I khase gi denlu eksa gi dusekha lekorni sumni ni du lekor da lokchin khajang procurement bbs.bt@gmail.com gi tholu tewa thamni da yana yondel charku
www.bbs.bt na zena se shune I Ruja de Finsum Torski, Chida Chuni Bina, Sope Malu Nim Kichi Nida, Chilu Nington Kichi Sum, Chida Dambina, Nim Kichi Dungirin, Locho Perilu, Neko Kini Seime. Neko Gi Larimia, Duji Denda Waranasi, Neyu, Sachodun, Chute Namdadun, Yambachen, Habab, Manikaran Sachuna Numnga, Mumbai, Maharashtra, Ajanta, Ilora, Pelden Japun Chute, Sanchi Chute, Nalenda, Gabi Kap Jagipumburi, Shawari Japu, Dele Riu, Jahansu Jesu Seime. Kasei dun lu chi dun gu chi gu sum druda yan chin dun gu chi gu sum drugi thulu tewa thabna seime Dugu chinse gi setup bemina raro da tuito dele numkor kolonyim chu chida chuchi be chise kichi drulo finsulin yiksana be gonse dendurge thole choni imle nyoni dande yumitsu gi roba chuse gule churu chuse ngagindang ke shipche besu seime Kasei dun lu yonde chago www.bt.bt na sina seime AB Tabalski chida chunyibe chitse kechi sumle nindang chuptingi ring ti ngi tom tonta kechi re tedi jaga doji dendang Varanasi Tsopema tele Manikaran Dizombe chida chunyibe chitse kechi shile nindang chutamgi ring Nepal gi nechen tapu maritika dang Tamolijin Jarum Kashor Chumik Jangchup tele Lumbini Suna Nekor Kini Seme Ti digi nase zatongdang dene lamdenpa tele kelden shabdodang sesong nyanjus tuyang zidi yi seme kasel giddenlo shamke angdang tsuna dewa tabnang seme Lamselya kung lebisa lungcho yiksagi sedabe mena bjenada kotoka gi bana kolam tsina tangli di chida chuchibi chise dunle gotsuni seime debole deyo yongji tulkada tultangi dusyoda tul gunje tabnang seime Dujanta Lazingi set up Bimina Yubab Dembi Temple Watsugi, UPS system Yidenu, maintenance free batteries Tampegi Rendurna Chamatuna Seshuni. Renduri Shatsu, Iksai Dusuka Kotup de Senale, Topsunida, Ishasu Chida Chuchi Chise Dungitu, Wachuse Chutamda, Karma Sumchugi, Tsugobda, Ishasu Desedu, Wachuse Chuchilu Kapchini Seime. Kasaidunu Isai Dusuka Kotup de Sendacheka, Lekorni, Sumnini, to Lekorda, Loktin Kaja, procurement bbs.bt@gmail.com Gitulu Tewa Tamnida, Nian Yondechago, www.bbs.bt Nasina Seshuni. Dintane Suchaju Lerim Puni Gutub da Chika Tarigi Lerim Korim Digdi Janda Shumi String Sam Ngada Poro Wansil Pekana Le Torka Jumi Lebetilidim Ngachini Gi Katule Kuzu Sambo da Chambaleso Dambara Dintagi Nesisode Nalu Chabji Rimboche Gi Zalhab Gite Miwanga da Rimboche Setu Guchendi Milu Chuji Kowi Ditinsi Sungitenlu Kamida Melam Supinai Chida Gubina Gya Kabgi Sansamsu Lobdi Gochi Wishu Dulu Taship Tonta Dul Habji Hun Newful Henso Ngabadi Shizu Bedi Nim Takbachi Gi Jablera Newful Chazui Kole Yichachi Mede Dajisuna Chapel Juru Yopena Chabje Rimboche Gi Zalhab Gite Miwanga da Rimboche Duk Jizingi Gerab Ngabi Seti Guchendi Melo Chuji Kowi Ditensi Sungitenlu Timpo Kinsel Podang Lube Miwanga da Rimboche Kute Shapeten Tablu Kameda Melam Tupinai Diga Gabi Zimbi Itanale Gopen Suda Dile Junta Tanale Ngosap Tugi Jakatonu De Jabji Chugi Tare Kinsel Podang Lube Kunken Kabungi Jaglung Nambegara Yubi
on the photo zone na lo shabdung ngawanam gi ku tongthachi heme zapem gi che phu yobda ku chugu rabne dia jun thasagi chulalebegi na yob in shabdung tongku lagil gi those inch changa le phit chada tu gi phana bemi ku tongthachip di nahi le Dzongkha lu chi che di yeru diga zon sarjing gi la chu bewi ga imle ku chu thimpu taba lubra jagup thenu 마시 샤둥동 구츠야 입지 당운 이숨치 녜말레라 신 사입이루 나 온데 포더 존나루 샤둥동 구슈세 하가데 좀 마스밀로텐 다도 춘석이 바나 팀블러라 슈디에 빈베 세션이 원디 포타존 나 샵두 하가 젠 참메다틴 샵두 똥쿠디야 라운드 칩리기 톨레베 딘디 슈이비 대존나기 나딘 조 토세 피 체더 투비미 샵두 나와 남기기 군다디 임다 군다 우잠지 제니기 될로라 시기지 숨소 딩기 찌라린 탑노 텔레 군다디 구소디 주세다 뉴 텔레 상속이 베제유비메 디즈메 주상다 셀리두비 토세 인장알레 필숨기 바나베메 샵두 군다 함버 숨비비메 군다 소야 정기 토니비나로 샵두 하가나로 슈이비 샵드기 구다소야 참바상이 땡제게 샵드 똥고이 레길 지데베 징유비메 다시 한번 언니 존나로 핀이기 차제 미생이라 대담 게임치기베 나가 저기 언니 존디 미켄 슈발레틴데 아니기 나피고비 좀 세대 안을랬던 야소 있으시니나 이 밑에들로 다니기 레와라 bom냐 아니 다니 마발라라 조야소 남성이 섬조치세 레길 디주데 참바상이 땡제게 개감난 규기 랍데달 하가긴데 손날레파 샵둥 감숨 질랭기 군다 똥탈합지야 피유비메 참바상이 땡제게 진남에게 대 샵도 똥고데 오늘 바닥에 종칸을 덴지 수신날에 ngacha기 두개감날로 펜토 몸중 하브라토 ngacha라 샤게 샤타기 미세 차차로데 남이 세메게 대 가와다 기바 중원세 순이라 ngacha라 샤타기 미세수 남이 세메 가지도 세놈 몸 겨워 몸상인세 순이베라 대단히 베시나 ngacha라 명왕가다리 모체 접지를 모체 넘번이 ngacha라 구세 샤베된 자바치레 다시 게디베 데 주주오세 다리 원디 포다존 사징기 라소 할람 주도도 이비메 디티랍 줍디비나로 샵둥가 완남게기 지유미 원디 포다존 지로니 동주니 지다 주비나로 미치지비 장다 니슬기텔로 원디 포달레 쟁가 도지기 니지디 푸버기 표이 Chida Gubina Gakhabgi Sansamsu Logdi Gochi Vishu Dulu Taship Tonta Dul Hapchi Wono. Te Taship Tsugitele Mashuchira Hemi Yuntin Konfel Gitu US dollar Tukchure nga Retu di Inru Taship Tonta Ni Hapchigi Yuntin Konfel Gitu Sap US dollar Nija Retu di Wono. Toro Jagargi Taship Tonta Hapchia Yuntin Konfel Gitu Nyetam Tonta Chida Nija de Retu di Wono in. Neyam COVID-19 luten jugya khap ki sansam chu ta shebe din lo godam di lob che da sum gi jable chi da gube chi se khechi sum gi che lok di go chi bi sansam chu lo go chi we ga le jugya khap di ta shebe din lo sa go rin thang chen chi be ja thab lu ta ship chu gi thi ya sing be bi debe de tha chi be kap ta she le de na la be mi ta she laglen pa da zakha dele lamten pa da thana dube mi se shen chu ya chagi langup thi in ruchida gubalechu da uchi nara kya khamna taship shiptong dinjal hapchionu te jangkha gi thele tawachin debe thi yasing bede beru tu kya khapti taship chugi denlu sago cho chibe yedo zume nawa shaw ime taship chugi shulu yinten gongpe gi thibe nimrelu US dollar Niger rete do yume datin ngachi jande gi taship dakpa chi lu debe tiruma he zopte di tulu uni be yebab duga ze jitai I thought we had such a fantastic tour. Ngagi bewa chinta kurdi inge thenge yasi dollar ninja di yobabdu toru lo takpa chigina dollar ninja ratu di lokhuni no samtando nga nalu lokechinga gi hemaya oi dollar ninja tu di shabdu su lejum thopchi Amazing. We got very good service for the $200 a day. It's very clean. Sacha chu hin sansabedu jegoya tube nalu nyam gatotodu. No, we feel very comfortable here.
One day I spend $400 to Nimchi lu ngagi jigoda sakhatsuchi di dollar jibja dechi doso tam ime. Shabtu sukara dina tsuble gonse di mithowe. Doro sacha zeto to tasayadu. full service and very nice seesaw in here. Kon laluchi gi game tsulu jego jinida tinkin tsugi thelu yaja tangkup duzi shichi. Here the first time I feel very peaceful and the Bhutan is very natural. Nga go tamba ombe kap nyam ga to be thakoria hi sansa lumaya chang to be chui nalut na misami gawe ngai gi bewachin du jungi kholam chu yada tandi lejum zo chu bachin ta shep chu jamni ime. Easier for the guests, for the tourists. I think the food is so space. Nigi tenlu jego di khatsome jemi kara tube mi kara sem lebe gonse da shabtu su tawdalu gon mithowe se no do. Very not expensive. Some fields for the pristine and untouched. Laluchi gi rangjin da thakur se to tu chutawme inru khoma shuchi gi bewachin kondi achi thoye se no me mi chu dadi mebi ka shabtu chue gyum chu gi nodu sum chip chimi chube ngachi gi changi tun di shabto da tungyun chu yada matamba chin mi chu gi yunten gongpel gi thu sab de gi kole tu gya khab lu khatang about Bhutan and on new STF. Dari dulu mi ta ship chu gi nimre na US dollar sumjang ngap chu le shipja gi bana dosun tandu yubda dina lu yunten gongpel gi thi US dollar nija da jego da sha de sa chu chi di ime tashi lekhon da thiwa chin sampe chi da dambe nangke tashi chiktong dinjal hapchi dulu uni be thoki bedi yeze ime daru lekhon gi kemina jangkha di yasin jong zi shechi janda ni sigi den le something dokar gi inju bu I Tare shiwo shijur bewi ga yumi datin drukta shel chok dedi tengel henkha gi wolu lekhung chi be dapyup eme lekhung di da thiwa chin ikchan di dari esara shani imbekha labi me de chnya hemai chura deonzi eme. So as per the transformation, ongoing transformation. Dare bewe gang yumi shijurgi lamlu da tibachin rangchongi lede su kade nyunyo soni be ime. Lede rere nini rangchong be shagop tuni inru lenso da chode dele rangchong lede su lenkagi ulu dabni. De shiyo shijurgi shiza zo uchi debe imle ngacheya dena tsubi. Agencies like commissions, councils, autonomous agencies. In rutashi lakhungi genwang charge da siji chamni chonlam cheni sarte da gompel tani chu hema zumbera deni ime. As a TCB, of course, drukta shel chokde be debda ngachelu rangchongi wangche yu de ngachegi tizin chamchilu nyeshu pyugo de member tungchen da lumbolu tamtangsa nyeshu bego mi da lekhungchi beule la kachira beru tungchen da lumbolu jidu bego de tare shijurgi lasu bewugang yeble desu tab de toto be jongse nodo. That could be a process. Du tashil chokde de chilo chiktong gupja dinchu den chilu nichil henkha gi wolu tashil lekhong be go chunu dele chilo chiktong gupja gupju go chilu du gi tash wanzin be mi soyebda chilo chiktong gupja gupju go gule tengel henkha gi wolu dabdi tashil lekhong be zoyib ime di zumbe chilo nitong gele rangchung gi lede be zodi du tashil chokde zetanu janda ne sigi den le something dolker gi inju be I Dugi daji lekhang chulu daden chu tucheka top machubi kangel chundu yumi digi mimanglo pento yubi nechu tinena la khatandu yebe ime digibe nechu gi khasel chu chambe top machuba nechu pegobi gale digi michulu nechu tobangi tenlu topodu yeb ime delayed up to it is delayed so much that we no longer need it. Dichekalo dadin su top matsubachin digi neba bombera juni zumbe chome te gadim chibe nesisu pidi tobru kunchi mindu dia niamgi dicheka ngara thorim longo dambikablu thorim lobrana nam jogobina mashi tele ngada ngi charo dagbachigi wanzin le shachilu igu dike binu digi lense mapalera top matsuk digibe ngachilu ngilgilge kangilda semkamlu tab madyoya jumme authorities, but we never received a reply, and by the time BBS the nimula ngachigi information resource the ngachigi that BBS council and that Buddhist same nimula that to ani the same be the kong this lo ngachigi as a Buddhist la ngachigi ani lo ta bi chuda wala mula the ngachigi information we relied on this media sources outlets.
Gyakab gi yiksa masho china lura daju desenda yana daju gi tin sabsuke di yuro daju psolo nesil topne di yada joma soba yupin. Deya daju gi tin sabsu gi daju psolo nesil chini gi tuen lo tamba konre gopin sunale nawa shunida dele nedin kachira inro digi kole tunde bewi se nyimdakpa chi gome se shichi. Digi nesi tise ka peni na lu chip me se me. De nesil gi kasel so tise ka top masobi kole dugi daji sokdalo ya nyokshi gi miteno. Digi be daji sokdegi hemay daw na lu yiksa ka dinde chi lu yigo sotandi yupime. De dugi daji sodi chizin da chi bachin kongi katole yiksa sunale pa yigo tandera yuro yiksa ni le jabcho ye bengyelin topro yemi tsule lensera mindo se me. 당치 슝기 익사다 쭉데 순알파 헤마 칠레라 다덴 고펜스 양친 다주 고펜세 케두 유빌라 이르에 데 다덴 고펜 베루타 다주 고펜 베루타 데 콩기 게응쿠데 아치치 힌상사 맵숨 쳬베제일라 데 다덴 딩아치 다줍 차차다치 칼루 데 베베오달루 콩기 데 게응쿠데 힌상사 주요바친 데니 답데도 동오니메세 당아치기 슝기 익사다 쭉데 솔루슈에 피두유라 Timapa office nale for media focal person di appoint be di dolo duni di te dibodolo dinale tap ma dio lesha chira themis juni la tanga chigi kon local chap be ni be information go be zo dolo kongi email na tango be ni be lap tanga chigi email na tang be dolo kongi email respond be ni mi tele lok follow up ki call di su kadim chi chap kongi tomato ba te khadinale media focal person ni selap ja telanga chi information thopran da kongi jimato ba be dolo dinalo media focal person ke be di dundachi di mindu senga chigi di anibera jeomela Gyakhabna lutarina ba yiksa ma shochina le phara da den su khasal be chima tumi digi da jup sugina khelu ugam gop thendi be yopi de jungi ni ju so da tip da lo da jigi thobang de ya da jodi us ke dara yes chibero nesi dulin be wa jubi gi kablo isa suna le pha nesi su khasal be thobni la khatan do yopi particularly pertaining to information from ACC, OAG, courts and then RCSs la the access to information has been very tight. Mixel gira ngel kadum henso da tsupenyo chebi sa tele tim gidin sa da geljum shiol henso sunale da dün tobni dinamis melakadu da dün su chini gitin lu kungi khatule da ji tensap chi su de yuru tensap de ki dewe wanzin sunale da dün su lenina lu tusu lashe godo yoble kunchi mindu de hemazum benga chigi deyu mingum da chika tekardu dewa tapsu bachin ne sulsu le jumbe ti sunime ngachigi bi miladi mi rangi denlu memba mi mangi denlu in and then go to them and ask the question. I think we can do better stories and then we are not doing for our personal interest, we are doing for the public la de danja kham che kha duk da ji thun so gi gya khap nang ki gi ne sul dulin be mi so da tilin be di ship chu chi be mi da thiu da he mai lo so da chep da tari ne sul thobong de chora chi lu ju di do sei me in ro thun so gi ta to shi yok lek jur be wi ga yu mi di ju du wi shi ne sul thobong na lo ju chi ju wi re wa yu se shi chi janda ni sig ten lo ki le dem gi ni ju be in New full hensok ngabadi shitsuk bedi nim takpachi gi jablera new fu charzoi ko le yi chachi mede dajitsu na chapel jodo yep eme de yi chadia nisil henka gi zo yumi chikdom lachai lamlu gi jechachi imda digu chedang ya tuchi chida jibina imbe kyinu ngache janda gi yi chadi gi ko le nisil henka da cha denche beni pacham yuru henka gi khatule khasi matup in yikcha dina lu shiyup tsui ngi phogi thoplam kya rai sablu chikdom la chai lamlu chiku tsuni gi mikdun sukhi dido de yikcha de za tip da tari gi ngi phogi lamlu na thui gi thoplam la sha yumita tangsel mimi de lengen le la so ba su chun du ye me yikcha dina lu le de su gi jonda da shezum su zora thui su thopni gi ten lu ko ten thap me sakino the Russian da jonda na te khato mitsugi golden thapse sago na toba jo churulo di chimna onder biro nintar gi thuisu lemme seime de go te khato miso shezum da jonda na jo wake up num khor chi na jodera biro num khor gi dil thidi ra so so belendo ye pime de le la luchi gi shezum da jonda so Dzongkha 6PM golden thabikap nin thida dil thi thep lemme seime
Daru yikchadi na lu takor lu majuru jui se thoblam limida shungi deyup tsugi numkor chokhang tsuda gu thuidi la bimisugi kolea kyuno. The yikchadi za bachin jigdom la chai lamludi gi genti da tangsal iyada tangsubika dubje tuyumida matumi gi bana kheba chi di genti chenge lamlulu zo ten tsu seime. Yikchadi gi shiyop tsugi pento da juentab gunyubi tui gi thoblam sume bezoni tu chakebime. De tui gi thoblam la luchi cham chi jagubdu seime. Nga chi jandagi ngi po lenso da cha dewa thabikap khongi lamina yikchadi nawa jinjim chi mebika dinalu yubi dadin la lumidemo seime. Ngi po lenso gi kyemena khongi khathole ngi po jarzo gi kole duitin gi nyeju chi shumai duintana jion se shi chi. Jandani sigi lo kilidem gi nyeju bio in. Zamling na milu shikin chumigi jukinchi sene di imda tia zamling sene chokpa da tibachin lore na sene leten misaya cheda tu de chilu shikin chundu yobe ime. Dizumbe dulu ya sene leten milu shikin chumidi yarsing jodo yuru neji digi kole koda pemi techira mebeka shabdo ya techira top mitsudo yobe ime. Inru zami magice zamling senegi nyimdate seneda dewi pendete wachi goje bidi yople talapa seneda dewi shabdusu yada tansu birewadu. Sernegi pendete wadiya tembo monti tanglo shiso bede yubda tewati na lo seneda dewi menchegi shabdusu chinime. De dur serne shisogi goche me pendete wadiya gyakapna serne topdebe tado yumi solo japchobe nigitele shisobe no. Ngada ngazumbegi lashe dubala ngarege de stock singi mangagi ha magu ngagi also stock top ane top sashimle ta menchuye namsme mindubala ani be dalu ta chimnalu ma shura chimna ibda kangel theme ani stock ki dalu 해문십도 남섬이 안에 매매를 제강 태민하는데 대비대비라 심사기 미디들 심신이 오메 오니들 대비사기인데 내가 해마서 매매서 내가 대단히면서 무슨 때문에 대들을 사이네 De kecho suda chibda gyakapna serne tomegi chankadi yasin jomidiya tashuda loda jivigi neji tele kuramda nyam selege tani zumgi neji sule tende imese shichi. The importance of this is to create Lerim godin tabgomidi mitsulu sernedi katsu serwe goda penigi tönü i neji topnigi jukensu gaera jam tongtobe ngezin betsudo yeble sernedi katsu setlamni and we can prevent stroke. De darim jindura timbu gelonso de menkana sene tomi jipchu tere hedo yupime. Janda nesulgi tenlo devika pardangi nesulde pobagi pyumi. Amtsu chajada chudrup yarki lede nyukhang chungwagi hemei lo nyigi nangkyu gyakapna nyu sokjoggi kumshidi yadal jodi yobetono. De nedin dia zami magice tempulu zamling nyu sokjoggi nyim tsisung shuwikap selten beno. Nyim tsisung deka mewange yum sange chodin wanchu chogi uju se nai. De titin dia memanglo nyidilgi shin penida nyi sokjok begup kha chewi kole goda penigi tenlo amsu chajada chodup yargi ledegi godin tapyop eme amsu chajada chodup yargi ledi nykhang chungwagi nimtsusungi lerim chibe gyakhabna pigi ben gopchini le gozudi torimda shemi lerim lashachira kodin tabno tarumugila mina dulu zamling nyi sokjogi nimdi chiloni tong kechilu chisung beni gotsubishima New Sokjok Benina, Dande Kimi Lasha Tunes Shichi. The Dari Dzongkha Chuchinale, Mr. Tonta Kechigen Hapchigi, Lady Digi, Nukang Chuina, Zita Pidi Ubime. The Germany Le Kawang Chigi Lamina, to be Peljordi, Tonla Chuada, Shinla Bemilu, Tindo Yuble, Nukang Chuasu Gobdi Ka Cheser Shichi. Soso bankia du nedi debo da ngachi gi dita majani mi ngachi zumchi nyamchung lo di microfinance is namseme ngachi lo thankful namseme thankful la ngai khatuli di ngachi zumchi lo nyamchung lo mortgage chu mongobe mula dele anzumchi mongobe wala ngachi sa mi andisulu di business lejumbe rangi lejumbe be baba chin di microfinance le loan ju be lejumbe be ochna that's very ngagi
piggy bank zoni ge hapchi ta talefa tiru achi top chin piggy bank ne chu se beni te amsu chaja da chodu yarge ledi gi mikang chungwa dia nyingkha chiwi amsu da khorei za sangsugi mise netang ya da tang tabu midi chilo ni tong chuni lu ko chunu changda nesugi denle karma samten wanda gi nesal ji kizai shigi ni jupiwi Snowman race semi panju lerim gotamba di judu di dinthaka kuchi gi jablera Swiss le kankor cycle tami jigi nimchuguna kilometer sumjak ngapchu bemi snowman trek gi lamda di porole pumthanglu hiyup eme te desendi gi tebe kankor tani dia charu chu khadom di zamlingna lashel gi lam khashu chu gi tele chi imi snowman trek dadi junebe son yobda khoncha chap hemi dawgi chi se kechi tu gi che pumta lu hinu Dechendegi kangkhor tan jonegi larimdi chida chubi chitse gyagi se paro chento gyo shana le gochunu khon chachap gi hema Swiss Alps huna thethera kangkhor ta yubi kha babu da chile dele Tanzania gi Mount Kilimanjaro sesalepa kangkhor chu ta yubi me dele dubi gari chugule pha tan joni be thachenu 4 years ago, I was on a snowman trek di mi yu chi chip ki kangkhor tang di be chu be la membe inru nim ni pa da ngabe na lam le shum yeble kawe do chu thu ko tamba chu seda ba chi lam di le shum ongni be yeah 70% we had to carry a kangkor chu chamsui thamale meter ngap tong ngap je gi sakha be mi kari chu ya ke gop thi dekha khawya thoche centimeter shipchu dere chadi yuble ach la khatai lamchu lejum be yubi kha pjaya le shad have a lot in Bhutan rocks the beautiful things is lashegi kap lamdadi sacha ji totochu thombika chodichugi bolo khalefa ga cha duni di sem ga totochi ime ti chu she di labya michube remind all these things if I compare it to the snowman rest up chapter chali mitawe kangkor ke ji chupsi techi be me di ngachere gyaba ke di digu ngachere phechu ke ji khe kocha chi dichu bagdi lamya jomi chube the snowman res ki panju mi chule tashu du gi duin chu se sumchu so chi de chi na hle chu du melo ngachiri khathule iche da ngera yu 31 hours I think the fastest runner khongi khatule michulu lamdi dadi kangkhor ta jogobe labonga se diwi kap khoncha chap gadechi lahata yup inagi kolle shede with the bike who kankhoda chika nameseme la khaime inru bema chupchi membe dechen dingdi engethenge chikobe perfect team snowman track you know is not lojigi hema ngara duncha chigi denle dulu shein takor lu omda kanwa jebi kangri chu thongchi tikang kangkhor chu tang jotub nimesi nui Timbulu demi Germany gi 포기치 da chepda kogi snowman track gi lamda di kangkhor tang jotub se labde dinale tari gi nekap di thopchi very muddy in some places you are far away from any hospital and you don't want to crash so that makes it more difficult Zami magi dechendi lung chup sitirangi be khau chami da khathu chap yubda khoncha chap gilamena debe cheri mebi khau chami di namshi jowa luten imzum chidu zeshichi there was a lot of rain in the first hemenim tak pachi giring chap chap ji tele julu la thoshu gu khaw centimeter shipchu de chi chano ngachi gi dechin di gi khaw chabong se tati bedera yuru dechin chi chabong se mano namshi juwa di gyura memle sem thusi si chi me it's sad Snowman track di Himalaya lunchona lashegi lam toa cheshuchi da zamlingna kha cheshuchi imbe chu ime bomthang le kipchugi ne chuldi kyaljang choden gi tudik beui Tarigi dintan ne chu chu lerim di te chi be phisawi shume dintana lerim di logdira phu da chika kuzu sambe chege kadiche
High quality enterprise ki chirtan gi zotin bedu bi ki chachi chamchi member ko chewe ki pisede dembe gi chachi dise temple bewi sonde digi chache ya yonrachin ki KCB Boch yato da Duwalt ki zotin bedu bi chachi disu kara temple bewi Dimatse zotin gi chache senam gi chache sori gi chache disu kachisum goru nali topsub in Delin service center se rangi chachi disu mepjo dawchi bewachin nyamchi gi shabdo disu ya piu in la dizum bera ngachi gi shabdo da chachi disu wante pota kante da bumta le topsub in la High quality enterprise di timpu chese thom ki nedablu chadi yubi khasil be kheni gi delu nalu ke de yubi ki jutin angdang chu da dewa zena Samrup Dzongkha Dzongkha Samrup Chuling Tungkha Pemathang Kyo Yura Linglu Yubi Samgu Tubel Hagana Lotar Nasul Yumi Bazaguru Tungrup Teng Gubadi Tulku Peman Namdulgi Ujuto Randa Gubi Nyer Sumle Gochudi Nindang Ngageri Nani Imle Bazaguru Janegi Tudu Yumi Dedengi Kyo Pomosu Junas Shuo Bewime Dezumbe Nyer Ngagitse Mimanglu Guru Tsengegi Tondele Jaka Nani Seme Bazaguru Tungrup Mewang Ngadar Bocheda Mewang Kukurnam Kuseri Nida Chir Zamlinda Jerak Gakhamnalu Shidi Chungtablu Midi Nado Yupime Duk janda lezin ge seda pemina hyobob tembe rindur pasu gi ngenche chache temple ge rindur nalu chama to na sishune I rindur icha su chida chuchi be chisa chudu gi doba chisu chutam da karma sumchu gi nanke kodub desen na sugupta icha su dise doba chisu chuchi lu khachine I khase gi denlu eksa gi duseka lekorni sumni ni du lekor da loktin khachang procurement bbs.pt@gmail.com gi tholu jewa thamni da yana yondel chargo www.bbs.pt na sena sishune I Chuka Dzongkha Chapchak Gangkhagi Lotar Hasulli Ranlu Namlu Chupu Talu Randa Gubi Che Chujile Chudu Chida Chuchibi Chitse Dunle Guchun Nindang Sumgirinlu Godin Thamniimle Digi Kablu Yuchun Dinagi Paza Poge Gyalo Chobgele Tukchure Ngagi Bana Bemitsugi Chelu Meba Chama Togo Seme Gadechibe Hasul Deka Chama To Matsubachin Nimrelu Nyeja Yutom Tontari Kenise Pola Chobogi Tizingi Seda Beoime Duk Segi Luntengi Seda Beminalu Neko Lerimzu Lejum Jo Yepshindu Torora Neko Khani Be Duko Baske Tole Nim Jobgi Giri Jagar Doji Denda Chobema Nalenda La Sobigi Nekha Soso Tunalu Jewa Kineda Nim Jusa Giri Nepal Gi Nechen Tapu Maratekada Lumbini Chetep Charung Khashur Nekha Soso Tunalu Neko Kini Ler Meuble Cheni Tude Yumitsugi Kade Jojo Toke Bena Seime Nekordi Nasilu Satungda Dune Gelden Shabdochu Picheda Dembe Yuble Kasagi Dunlu Chi Dun Nga Gesum Gutu Gitole Dewa Tapna Seime Duk janda lezin ge setup pemina hyobob tembe rindur pasu gi encoder da decoder sets temple ge rindur nalu chama to na sishune I rindur yicha su chida chuchi be chise chudu gi doba chise chutam da karma sumchu gi nange kodub desen na sugop da yicha su dese doba chise chuchi lu khachine I khase gi denlu eksa gi dusoka lekorni sumni ni du lekor da lokchin khajang procurement bbs.pt@gmail.com gi tholu tewa thamni da yana yondel charku www.bbs.pt na sena sishune I Ruja de Finsum Torski Chida Chuni Bina Sope Malu Nim Kichi Nida Chilu Ningtung Kichi Sum Chida Dambina Nim Kichi Dungirin Locho Perelu Neko Kini Seime Neko Gi Larimia Duji Denda Waranasi Neyu Sachodung Chute Namdadung Yambachen Labab Manikaran Sachuna Numnga
Mumbai, Maharashtra, Ajanta, Ilora, Pelden Japun Chute, Sanchi Chute, Nalenda, Gabi Kap Jagi Pumburi, Shawari Tapu Dele Riu, Jahansu Jesu Seime. Kasei Dundu Chi Dungu Chi Gu Sum Druda, Yanchin Dungu Chi Gu Sum Drugi Tulu Tewa Tabna Seime. Dugyutinse gi seda bemina raro da tuito dele numkor kolonimtsu chida chuchibe chise kichi drulo finsulin yiksana be gonse jendurge tole tsoni imle nyoni dande yumitsu ge roba chuse gulep churu chuse ngagindang kyo shipche besu seime kasidelu yonde chago www.bt.bt nasina seime AB Tabalski chida chunyibe chise kechi sumle nindang chuptingi ring ti ngitom tontra kechire tedi jaga doji dendang Varanasi Tsopema tele Manikaran Dzongkha chida chunyibe chise kechi shile nindang chutamgi ring Nepal gi nechen tapu maritika dang Tamolijin Jarum Kashor Chumik Jangchup tele Lumbi Nesuna nekor kini seme ti digi nase zatong dang dene lamdenpa tele kelden chapto dang sesong nyanju suyang zidi yi seme kasel gittenlo shamke angdang tsuna dewa tabna seme lamselya kun lebisa lungcho yiksagi sedabe mena bjenada kotoka gi bana kolam tsina tani di chida chuchibe chise dunle ngotsuni seime debole de yongji tulka da tultangi dusu da gunje tabna seime Dujanta Lazingi setup bimina yubab dembe temple watsugi UPS system yiddenlu maintenance free batteries tempe gerendurna chamatuna seshuni renduru ishatsu iksai dusuka kodup de sennale topsuneda ishatsu chida chuchi bechese dungidu wachuse chodamda karma sumchugi namke tsugobda ishatsu desedu wachuse chuchilu kapchini seime kaseidunlu iksai dusuka kodup de senda cheka lekorni sumni ni du lekorda loktin khaja procurement bbs.bt@gmail.com githulu dewa thamneda niyan yonde chago www.bbs.bt nasina seshuni Guru
Dujandagi chantongi lerim sidi beshumi karalu logdira kilepenjoge ko zamsi shuni da chikha chanda chuganale nesu chudin su shuge tambaret nesu sodin. Talepa shunglamda te lam sup yu mitani gi tenlu drone gi chuchechu lalin tabni imle mitsugi te lam sup salepa to lugop mitani me. Nogi wolu kibden timidigi te nozu kansi laksi da tewigi te neji tomdigi nyankade mapa besu da yobika omgi tenshu ya yada tansu ni me. Danetsikasel namja chachu biwi namdilu te lamse le kungi shunglamda lam sup yu mitanigi tenlu te drone gi chuchechu lalin tabni imbe. Degibe te shunglamda dojil ta mitsugi te lamgi netangi kole ha gosuni imle mitsu te lam subsale pa tu lugop mituni imbe. Te totuchunze lamse lekungi kopin sulu te lam sub yubigi te nyuju duseka te top ma subigi tab madu chumide talepa se sube rewatu. Hani pa chu tonsa de shemgang gi shunglam bana sani Dzongkha lumze salu imda sani dikhalu shunglam sari chedira dedo yupe me. Digi be monga da chashiga tonsa da shemga dele thimpu lamse la khunale zori gopin chugi sani dinalu drone lalin thabdi nyju dulin thapthangi kole jangwa chubedi thabnu te jonda dia Japan le loptin pachi gi jindu yupta khogi lamina drone gi thiche digi din thungku china sane kilometer ge de china le pa da lamgi netangi kole nyju chu du chu ze eme. If landslide occur, we can't go. Sari chesoleba ngachi gi jomma churu dongi thichi chugi lam gadebe chedi duga hago chu digibe dilba chu ya kengin chunale nesung be chu. We can know many information for landslide very safety. The rutiche di lalin thami digi diche magoi kha nyju dunina mi lasha magop lam sap seni gi dendoya thiche digi lhenta be chuni eme. Bypass this me beautalu the jabkhale mata lam block kamchi asiga andi su shim su bala so ani maship dara tenga chi machine gamchi jangkha goni na andi su lejumbe preparedness mola mobilization anda chi be mi so ngachi gi da to information su di facebook na le pa jindo bala lam block su juda so anna do da achi realistic be mi me bala so da to drone zoom laden thap be wajindi ani miselu ani information is realistic be jinsuni me samjung chile shijare
다 something 아저라 사치 잡심데 되냐면 좀 소비니까요 남산 같이 또 끝내 주고 아니 버들다 미기 힘없으면 싸우거나 마삼기 올려봐 되니 some 미주주 수다리네 비난 수기 파신스 답되게 하지 냠치도 시베니까 something 있으시고 the darigi do go chu kham chi kha lamse le khungi jaika le drone ni thop di yeple le khungi lungcho yi chan chu nangi zori kupin gara thichi di lalin thap thangi chonda jini charji tu janda ne chigi den le tongsa le pasa gi inju di something doctor gi inju bu in Sarbung Dzongkha Gakili Kyo Menchulam Chiogi te Utsi Shigi Miseso Sanam Shing Lam Gyuten le Longo Chutale Chedibe Kugup Tenu Iru te 9 km chutham bemigi Sanam Shing Lam Chi Sedi Yuble Digi te Miseso gi Rewadi Tupsudi Hyub Mase Kongi te Tsowi Netang Yahyada Tan Tsuni Me Sembe Itin na chelu da alanchi gi la chu bedu yiru nahi chinse kholam mini di ki umba blejum chi zo ma chup ime Tia khoncha chap nil tho de chu Dzongkha kini denlu din chu se shi de chi mi gi badi tinguni di gi ime ir dari lamse ni di gi khongi kangil gara se chu di yeble rewa ya bombe ra ke du yup pe shi chi बाटो आज त थुप्रो सुविधा हुँदो रहेछ उदोदेखि आउँदा lamse medigi pen bombera thoi nepchi mekana ke goro yukhale thomkhale yukhalu kachira begoro tapde toto soi लानु सबै थुप्रो सुविधा हुँदो रहेछ गाडीको बाटो आउँदा ले त त्यो सोचेकै पनि थिएन यहाँ बाटो आउँछ भनेर ngachigi ikhalu sanam singlam hebe no samra matang iru shungi kidusi nai te ngachi desa chelu da elenchi chu thenshu leshumbe yebekha dare kholam ya sedu yeble ngachigi ngiltho chu thomkha jam tontobe chonlel thaba ba chunime 8 बजार जाँदा पनि अब अहिले गाडीले बिहान पुर्याउँछ एकै घण्टामा त्यो बाटो नहुँदाखेरि हामीहरूले खोलाबाट अब सिजन lamme be kaplo ngachi ikhai miseso tiro jibja da ngabja tere dude sonam gi thinki chu chui tham da lamse de betendo tari jungi sonam shilam tapde toto be se yuni digi ka so bomra yu त्यो अब हामीहरूलाई सजिलो भयो बाटो अब यतादेखि सरकारले दियो राम्रो भयो te lamse mi digi mi se chu sem ga di yeru lamse wake up mi laluchi gi chelu da alanchi gi shin chu mep ta yupe eme जति मेरो पहिलाको सुन्तलाको झ्याङ lam tigi pen bombera thoni imle ngi shindigi shingsu meptama matumi iru shinnalu dosu ge kha yuble jisu onjin su ge se nawi gi rewa kido पनि फ्याँकेको ढुङ्गाहरू चाहिँ बगानभित्र फ्याँकिदियो iru gyog dakchun da tip da lamse wake up chami mi gara da chikha tinje bedi yup ma che khongi khatule lamse walu matu mebbe khazi ze eme Lam Timdalu Sada do Hoka Pidi Timale Tindigibe Lalu Sangina Atsure Kangi Jume Sejuni Jen Sagunaludi Machiragi Tamadu Lam Samichima Tin Sejuni Inibe Sura Machira di Misada Chikalu Titin Yima Lam Masiu Kablera Yiktulu Ladisu Be Kona Katole Yiktulu Lam Chachitsu Beutalu Nimalera Lam Gokhachu Yikchuda Yichada Nyokshimibi Yigusuga Lindigibe Machiri Lam de Sedo Sejunila te zedongi tumsaya khechi ni de chi ni yemi sanam shinlam digi ichen shi gi chim kumba gepchu de chilu phentho yupe eme janda ne sege den la sarpong le karmondi ine chiti something doctor in injubyo in Gya khabna sanam gi labe mitsugi tenle te no simchi gi hulu kibden tinigi tapshe sapchi tendi do the gonor gopen su da tibdalo kibden su gi te no su kansi laksi da tewi gi neji thomni nyaka di mafa besu do hebe ka te omgi tenshuya ya data ni lo pento chung se shechi Zambala gonor desin gi thumichi eme pelden doji gi lotak puchi gi hema pasakha le omma subi thumi pachinyono tega kho gotamba pasakha gi shinla be mitsu gi nogi gibden di lalen thapsa thombishuma nogi gibden su nyone gochuno te gibden su gi no chu tab de totobe sochong thabnina phento chundu yup eme te shilandi gibden de hebe gane te nogi omgi tin khungdia yarsingjo te no dishet ani gibden gi bet sugi trade shade me bala ani bedne gi konsen yewdala de toton message te gibden di gi phento yebbe thombishuma gyo gonor jaki gopen gi jemi thumi chuluya sedo gopsha chabdi japchu subeno gyog dina gonor deseni yemina thumi chikja jipchul hapchi yesale nahi kon thumi gepchul hapchi gi gibden di nyuno
Te khoncha chabgi gibden relu nyucham dinjare tu yobda te gonse yongdum tongtra pheda ji besale jacha kechi giti eme. Gibden matimiki kablo tsisagi no simchingi kangla solo matinidu tari din tigibe tabdi toto jodi mase tsangdaya tinsobe te hemazumbe no so kanya mible gunor gupinso ya poko mitimbe Gibden di lalin matabe kap no jani diki omgi tenshu lu to podichi iru tari gibden teni diki tenshu yasin be sudi jimi chirtangi no soda chebda bela paso pako jamchuchu omme tibule kore zoka maso jam tanto betimme iru gibden so nyuvishima saja langop matin lo atara nga chara konor le kongi khatole hasin kap chapchi ra no girik tisu kara yasin chui kap rik leshum disu tanjung na lo paschi pen mi thoga ase om gi pisi tang ke tenshuk disu yasin chapni gi din pen thop dosi Gonor lekhungi nogi gibden lalin thabni gi ne kapdi chilo ni tongge de chikha tenu. De gibden digi kefen yebe thomi datin norbugang geogna shinla bemitsu gi sanphele gibden masuchi nyoni gi lako yeb eme. Gibden di lalin thabikab omgi tenshu yada ta sumi digi shinla bemitsu lu chowi netang yada ta nina penthoni eme. Janda ne chigi ten lope magasile chile doji gi ne chidi tringzam gi tulimbewi. Ta nam gyun tendo heble mekin re chunigi de nyankaya chesube hebi de hemi lotsuna lu pumtalu mekin lasha chira chundu yeble mitsulu mekin da tewegi koda chunigi tenlo japan le pecha ta chami dubi loptu sogbagi te pumta Dzongkha dakchong da nyamdel bedi kaza chamka thomkha lo te kodai lerimchi koden thapno Nimchi gi mikenda dewe kodai larim dinalu sanne jungi go tipda medi ngosap tsugi teka todi yubi. Digang khoncha chablu mishuwe jukenda miking kaani ki tablam tsugi kole shedip chin. Dimase lokta tsutangda mise gi tuche lalin tabni ki kole ya chondar kodin tabchi. Te Japan gelchi nyamre lea dinale tumi tsozin gilamina taru dilepaya Japan lu pechal hapchami dubi loptu chokwa chika dizumgi lerim chokodin tabni gi rewa yuse ime. Since 1960s, we have Chilo chitong gubja chochugi lorang le ngachege Japan lo jongda da lopnge chorang chinim gosu de taribeu da mi niktong jibjal hapchi soi. Tarigi lerim diya khon loptu jibki sopa tigibe korin tabno. Te pumtan lo mikin le shachira junde kangil juyuble. Tarigi jongda tigibe talepa mikin kanina lo pento jung. to prevent fire in the future in this area. Tetato sunde Japan jungi dulu miseni ki numkor sumchul hapchi doram bedi yopta tare numkor dichu gyakam nangki ki Dzongkha kha chunale pa yopi. Dida chika chongda na teka to mitsu gi lamena kongi chongda dinale thopmi rikchalda nyamnyochu jemitsu lo piang uze ime. 가락이 돼 각탑기 들로디 미 가락이 돼 경고리 지메스 노멜라 내가 저기 날래 정도 남매 내가 지 고아트에 비해서 지로 가락이 경고를 마바바진 데미 똥바존 님에서 곁팀집에 같이 김선집 같이라 침면으로 김서지 미시로 같이 차로 비추님면라 공기 봐줘 다 녹미디수 가데 비고도 있나 들레 미디수 공기 가데 비세니 있나 긴디 붐탈로는 사기라 아츠비우지 미좀라데 침가라랑 로키 침베 싱다 아니기 소소벤디 지나 시심날리디 마플세미 수베 안베다디 붐탈로디 사기는 쓰일라 Te pumta chamka thomkhalu chilo niktung chutamle niktung chudu chunse mikin kha shi jungyebda diga chesolo parchu jungyeb mache gitam saela chebi jungye chu chidiyubi dizumbe nahi gyunya chimda laga sumlu mikin jundiyebda diga kelo chuni lame pumchu chiya migi chidiyubi dile tuchu chida nibina timsungda desup chugi diutule ngelin bemiluten thomkalu chimchi mi shonele ka chudidu Janda nesugi tenle pumtale kipchugi nyenju pyungi. Nesu janda shusawda chikhalu sodin su loksa chi shuke. Talepa shung lamda lam sub yu mitani gi tenlu drone gi chuchi su lalin tabni imle mitsu te lam sub salepa thul yu gop mitani me.
nugi hulu te kibden timidigi nuzu katsi laksi da tewigi neji thomnigi nyakadi mafa besudo yubika omgi tenshu ya yada tansu nimbe to thudibete namzangi gi kole shuwa chen talepa nimsum gi ri kya khapna lo mashuchi nimshani sumchi pembe telete talepa tunchu se tunchu te ni gi ri lo chada nu khatugi sanne sunalu lungsu phuni sumchi be nyenta peditu to thudibete nabada nanchigi sakar sangi shuke naba randa gubi che chuji te sap mimalu sakar thuju ngimle Dujingi söchö püni supma doshin tensun sabshe nida rabne beni kone sabgyuni. Rignei zilham nida hiksa chütölin beni chim sabi na zuni chim tokabni. Döne poni nyencham nida tenre zini sonla sab gozuni. Satarun sa lamril beni da mapin sabgyuni majon gozuni sukanya bemitube. Kanre julam tükole şada yanchale şalo tele. Nima chusi chuni da karma kechi ngale tükole şalo da yanchale lokatulu popimbe. Telet nazi shanda gubi tse che nga te za lablo saka tuju nyembika shadu nyembaya poble te lotar tuyigi suchu pinisub mato shen tensun sabje nida rabne beni kone sab gyuni rignei zilhabni iksa ziyutulin beni chimsawi na zuni chimto kabni da tuyne poni nyen chabni tende zini tele sonla sab go zuni sukanya bemitube kanru julam tuykoda hiyancha nicharale lunubda nima chusi chuni da karma kechi ngale tuykoda hiyancha nicharale nublu popimbe Janda chuka nalete nesu chudenda nam sangin tila zakar sangin suti chiwe janda shuse nalima mimma serada tishin lalim su tutu dibara sinas shuni karishayala. High quality enterprise ki chirtang gi zotin bedu yubi ki chachi chamchi member ko chewe ki pisede dembe ki chachi diswe tambul bewi. Sonde digi chacheya yongrachin ki KCB, Boch, yato da Duwalt ki zotin bedu yubi chachi disu kara temple bewi. Dimatse zotin gi chache, senam gi chache, sori gi chache disu kachisum goru nali topsub i. Delin service center se rangi chachi disu mepjo dowchi bewachin nyamchi gi shabdo disu ya piu i la. Dizum bera ngachi gi shabdo da chachi disu wante pota kante da bumta leya topsub i la. High quality enterprise di timpu chese thom ki nedablu chadi yubi. Khasil be kheni gi delu nalu ke de yubi ki jutin angdang su da dewazena. Samrup Dzongkha 6PM Samrup Chuling Tungkha Pemathang Geo Yura Linglu Yubi Samgu Tubil Hagana Lotar Nasul Yumi Bazaguru Tungrup Teng Gubadi Tulku Peman Namdulgi Ujuto Randa Gubi Nyer Sumle Gochudi Nindang Ngageri Nani Imle Bazaguru Janegi Tudu Yumi Dedengi Kyo Pomosu Junas Shuo Bewime Dizumbe Nyer Ngagitse Mimanglu Guru Tsengegi Tondele Jaka Nani Seme Bazaguru Tungrup Dia Mewang Ngadar Mbocheda Mewang Kukurnam Kuseri Nida Chir Zamlinda Jeda Gyakham Nalu Shidi Chungtablu Midi Nado Yupime
Duk janda lezin ge setup pemina hibop tembe rindur pasu ge ngenche chache temple ge rindur nalu chama to na sishune I rindur icha su chita chuchi be chisa chudu ge doba chisu chutamda karma sumchu ge nanke kodup desen na sugopda icha su dese doba chisu chuchi lu khachine I khase ge denlu eksa ge duseka lekorni sumni ni du lekor da loktin khachang procurement.bbs.pt@gmail.com ge tholu dewa thamni da yana yondel chargo www.bbs.pt na sena sishuni Chuka Dzongkha chapchak kankagi lotaral hasulli ranlu namlu chupu talu randa kubi che chujile chudu chida chuchibi chitse dunle guchun nindang sumgirinlu godin thanniimle digi kablu yuchun dinagi paza phoge kyalo chopgele tukchure ngagi panat pemi chugi chelu meba chama togo seme gadechibe hasul deka chama to matsubachin nimrelu nyeja yutom tonthari kenise phola chobogi thizingi seda beoime Duk segi luntengi seda beminalo neko lerim chu lejum jo yebshindu torora neko khani be duko bus ke thole nim job ge ri jagar doji denda chobema nalenda la sobegi ne kha so chunalo jewa kineda nim ju se ge ri Nepal ge nechen tapu marate kada lumbini chetep charung khashur ne kha so chunalo neko kini lerim yeble cheni thude yeme chugi kade jojo thoge bena seime Nekordi Nasilu Sathungda Dune Kelden Shabdochu Picheda Dembe Yeble Kasegi Dunlu Chi Dun Nga Gesum Gutu Githole Dewa Thapna Seime Duk janda lezin ge setup pemina hibop tembe rindur pasu encoder da decoder sets temple ge rindur nalu chama to na sishuni I rindur yicha su chida chuchi be chise chudu ge doba chise chutam da karma sumchu ge nange kodup desen na sugopda yicha su dese doba chise chuchi lu khachine I khase ge denlu eksa ge dusoka lekorni sumni ni du lekor da lokchin khajang procurement.bbs.pt@gmail.com ge tholu dewa thamni da yana yondel chargo www.bbs.pt na sena sishuni I Ruja Defin Sum Torski chida chunyi bina sope malu nim kichi nida chilo ningtong kichi sum chida dambina nim kichi dungirin locho perelu neko kini seime neko gi larimya duji denda waranasi neyu chachodung chute namdadung yambachen thabab manikaran sachuna numnga Mumbai, Maharashtra, Ajanta, Ilora, Pelden Japun Chute, Sanchi Chute, Nalenda, Gabi Kap Jagi Pumburi, Shawari Japu Dele Riu, Jahansu Jesu Seime. Kasei dun luchi dun dungu chigu sum druda, yanchin dun dungu chigu sum drugi tolu tewa tabna seime. Dugyutinse setup bemina raroda chuto dele numkor kolonimchu chida chuchibe chise kichi drulo finsulin yiksanabe gonse dendurge tole tsoni imle nyoni dande yumitsuge droba chuse gulep churu chuse ngagindang kyo shipche besu seime. Kasei dun lu yonde chago www.bt.pt nasina seime. AB doubles ki chida chunyibe chitse kechi sumle nindang chuptingi ring ti ngitom tontra kechire tedi jaga doji dendang Varanasi Tsopema tele Manikaran Dzongkha chida chunyibe chitse kechi shile nindang chutamgi ring Nepal ki nechen tapu maritika dang Tamolijin Jarung Kashor Chumik Jangchup tele Lumbini Suna Nekor Kini Seme Ti digi nase zatongdang dene lamdenpa tele kelden shabdodang sesok nyanjus tuyang zidi yi seme kasel gideno shamke angdang tsuna jawa tabnang seme Lamselya kong lebisa longcho yiksagi sedabe mena bjenada kotoka gibana kolam tsina tangli di chida chuchibi chise dunle gotsuni seime debole de yongji tulkada tultangi dusyoda tul gunje tabnang seime Dujanta Lazingi setup bemina yubab dembe temple watsugi UPS system yedenu maintenance free batteries tampege rendurna chamatuna seshuni renduri ishatsu iksai dusoka kodup de sennale topsuneda ishatsu chida chuchi bechese dungidu bachuse chudamda karma sumchugi namke tsugobda ishatsu desedu bachuse chuchilu kapchini seime kaseidunlo iksai dusoka kodup de senda cheka lekorni sumni ni du lekorda loktin khaja procurement bbs.bt@gmail.com githulu jawa thamneda niyan yonde chago www.bbs.bt nasina seshuni
laso ta tangbara lirim sinami yonglu kuzu zamda jambal leso se shuni ta tarigi lirim nalu ta tensindi khaji kole shuni mo se wachin te tarina banga jara ti midi dajina lefa ta whatsapp na lefa tenga jara madembi gi tam disu te temba zodi gi beti nalu tenga jara te khaji kinshi disu toto mibi gi tinalu sera disu thobdi gi bi yese labbe padalu te tarina banga jara te chubi gi mise chajab tinalu te tiru disya te chantu shodi gi bi se shuni tani bebadalu te tise anim chikalu te tizumbi gi tenga jara te nyatang nalu tenga jara midisugi katole kagira bedebesiru tenga jara te temba tepchi kedigibe te tizumbi te nga jara kaji genshu disu toto mibi gi sera topchi silabdalu tembaji tepchi sudigibe te tisu tebe mabale te mium 켄심 날리수 때 제가 수기 카톨레 때 주진 모바일 디술 날린 타비기 갑루 디수 하고급디 가녀게 제 세슈니 다니 베베들루 때 디즘비기 때 제가 구글다 요틀기 날루 마치니 디기 된레 때 제가 다리 때 질당 미세 디술루 때 제가 고아다지기 레림 디수 때 날리 마평 세슈니 다 다리기 레림 날루 때 자마토나미 데 다리나 때 제가 다된다 주질 생각이 날레 때 다된 트리 코빈 레롭 때 선남도지 세슈니라 다 당바란 날로 디와스라니 쇼고베 때 다리나바기 냐당지 다 가자라 미디 다지날레 바다 WhatsApp 날레 바때 딘날로 마데미기 땀디수 템바주디베 딘날로 때 카지 켄슈디스 톱지세 세라디스 톱지세 때 아니좀비기 레 아시지 중베바달로 다다두기 냐당지가 데베비나 당바라 아니지 소나 tambara zidi jumi karo lukuzu zampo sishuge te nalibiki sundu zumbe tanga chigi zamning tijul tendigi dubi misiswe mashura machi yondel ki sahundi na ji ta jutingi rimlu diswe lalin thami masu ten biodalu yojulgi machi yotulgi diswe masu tendigi sishugela te ta tarinabalu majigi rimlu whatsapp chamchi memala Facebook tele Instagram rimluk WeChat chen le yujugi dise timtensera yusishugi teta tarinabalu chapchi suchi mashura kachi na junde sawachin nagi sundu zumbe WhatsApp na jundela te WhatsApp dia kachi ta tsinchung achilu nyeju himigi ta thoberu bebe shuwachin na tsinchu kachira jundi yusawachin chidi nagi sundu zumbera kaje genshugi mola chamo toto bremeba na kaji genshugi siri topchinosila tenteli chidi chutam visa gi mola na visa na chamotoni kokabi nagi samwi khasilsu tana se tele tida chujibi tinalu chamotoni tele mangilche tango besela tele chutam gi chi mola tele chidi kongi layuki kokap mola ngachi chidi ngachi niam dili tendi gibe kongi jangin beme chuge kokab lejimchi thomnse shugela kongi niam dili tendi mi mahi sibichi yogi kokab su jamale tendi kongi jangin beme chumo scammer selame konsuge tapshi kadi dusa wachinda yogi kokab yu te ana chala anibe chongdel thamni gi chala anibe nagi ani chongsu wachin nalu yogi kokab chinge sanibe te turudi rangi tuchumola chala di nyu telejin lo zongobbe te durudi tu chawi thamalu chalo chu hunimi anzumigi netang du se jondi du se shugela 다 아니 좀비기 내당디 다리 땡아치라 때 WhatsApp cham치 멤버 다도 나기 순두 좀비 미디다진날레 방아치라 Facebook 동대 인스타그램 텔레 위챗 날레 발라샤 사골라샤 둘라 타니 베바들루 다리기 내당 좀지 비어진다 두비기 아치라 미세 차자비아 디날루 딜랄룬 띠루드시아 데 파디즘 다도 다디 좀비기 날루 치디기비 요 줄다 때 고군 날루 치디기비 띠루 장도 쇼이기 려주드시아 두 다니 베바들루 다리 랭칸날루 슈미치 나부 베들루 나부드스기 가털레 다된다 저기 디수 따도 베베베달루 때 디수기 내당지가 대베도라도 마치 다 마치 다된다 주리 행각이 올래 마치 룩 로링인 순데센세 발라 비치 서치 라비 부탄 서치 라빌라 마치디 쪼라 마치 용델 년숭기 대화 좀 지금 몰라 용델 년숭기 네당 디스타치가 대화 탑베다 발라 디 디다치가 마치 고아다티 디 레리미아 베이버들루 마치루 니주 헤베다 발라 데 디치치칼루 나 죽잔다기 카틀레 네슬기 컵레 고아다티수 필라 데네 짐루 페이스북 기
katule ngachi dewa ibiki lede dukju tinda dele timsungak disuge goda ti pe jindora dula pe chawi thamale thekhamchi kalu toranga chilu niji hichila lalugi kon yojugi tolya analu chisunu kongi turudi tanseisi te anjumgi netang tawachinde donlendi bomira dusishigela tachi ani shugobela de dari ngachira ta ani zumbigi sagona leba te ngachira midi tajugi te sago te ngachira WeChat Facebook na leba WhatsApp na leba Instagram na leba lasha sago du ta ngachira dinalu te paro yotul da google chami disu katuleben te disu tan sarasha te ani beba dalu kadim jibe dari ngazum jibe dinalu te tirudi te chanto shodi gibe dinalu chit google nalu chidi gibe te tirudi chanto shoda jibe wachin ta lok thopnigi kokapji kadebega tele tangba dira ngagi tiru te rangi dizumbigi phale ome kablu rangi galyo midi mola tiru thopni du singa ji nosachi tandigebe tele khongi gala midi rangi be tiru di nathen show chawgele betapji kadie mindula te iru ta ngarazumji dinalu tiru shomiji bebeochin te ngagi tangba nyenju galu bego tele tiru thopnigi lok thopnigi kokapji kadebega nichila ta tiru topnigi thekadi kokabdin mi sishwela te rongachi dewa ibigi mola pebo wachin yojudi tato facebook gi nalebe junju be wachin ngachi khonda dewa thabdi beru kongi katule kadebe lamis wachinda ti mirana susu genkui se mola mirana susu genkui jijiwa mirana susu le be waltindi kongi katule charo besuwa la khayi se khonrege anebe lame bala ti ta yojugi thekalu di timda thiwachi mola ngachi 팀기 태가디 같이 대천에 팀루다 팁다디 같이 남스미 완스민디기 같이디 밤이 좀 집에 몰라니 같이 가툴리 니주 힘이소이 같이 팀승각딜로 단돌라 데 십제다 대화이비디스 가랑 팀승각디 가툴리제도 제 팀승각디다 대화 탑데 공기다 또 마슈지라 십지비위 강에 위세네베 kon 가툴라니 랍메나 데 아니 같이 요주다 디비기 tamadu sudi ngachi dun ke khap chamchi member yargi juwi ke khap mola ke khap namsami yargi juwi ke khap desne namsami tamadu bombera jundi yusi shugela te kongi khatule beroe tapshi takshodi kachimo sewachin misisu karagi keni mola misisu betup kachina bematup kachina ta kadevera jundega se kongi tapshira inkina bewachin well informed public selame wala 아니 takshudira 아니 인슬람에 디디제니 같이 그때 고아다티스 배우도 되시죠 이메일 다도 나기 손도 준비 디 ngachiragi tirudisu show chawe kanle betapchi kane mindu tani bebe들 쪼쪼 가 체쇼디라 다리 땡아지라 다딘다 주릴 생각이 카톨레베 디 나부기 카톨레 디날로 고아다티 배고디 남섬이 가 체발라 tani bebe들 고아다티기 레림도 같이 숨라 디 나부기 난도가 아니지라 미 몰라 레레니니 다 미리니 순가지 아니 요춘나 취사실에 고잉아치루 니주비 갑술루 다 콩짬지기 마도 같이 두비 미시 재미도스에 가라 닌카기 사고나 치메발라 땡아치 콘수 닌숭도 딘베샤니 틴루 공기 니지다 튀디 같이 십지지베 디수카디비 준노가 따시나 같이 아니다 튀티비기 고아다티기 레름수 고아다티모라 페도스시기 데 고아다티디 같이 페이스북 피치올라 같이 비트서치 페이스북 피치 तेले माची योंटे की छागो युला btc आनी नाले फिदो से शिगला तेले माची थोरो साइबर सिक्युरिटी ग्रुप से माची व्हाट्सएप ने देसिनची युला देसिन दिनालो देवा इबिगी जुंगी देवा इबि जुंगी मिंगोम दसुदा तेले जेंखागी लेडी जेंखागी मिंगोम दसु युला माची आनसुले गो ताटिपेना से माची आनसुल तांदो से शिगला 다지 아니 슈고벨라 마바 당아지라 주진 모바일 탐미디 수이디 마시기라 마바 당아지라 데디수 이구디세 켄데 초다담미 디수라고 이루 랄룬가지 초마담미 디세야 데 주진 모바일 디날랄린 탐미 두안베도 고아다 디테비긴 담디도 콘디슬레야 데 유첸날리 봐야 데 해곱디까니와 같이 시 동멜라 데 띠루 디좀비기 데 요줄날루 데 요줄날루 치니기 냥가디 데 찔담 미세 가랄레 두발라 데 아니 베바도 콘디스기에 경고 디 남섬 같이 해발라 다니 베바슬루 디수기 꼴레야 데 고아다 디길레림리 데베 제도가 양진 데 소소가 지라 이구 다디나도 지시 딜하기 시에니 미드스루 짬집이 베도가 스카디비 란냐 당치라 아니 마치기 WhatsApp gi utility tarina balu sab junjume mala loni dichig heme namsmi jundi dolate an digan longa chigi lognin che zo de la ko ta tigi
인긴 애니메이션스 라면 몰라 대가치 대 애니메이션 대가치 나 죽잔draginale certain video 대 애니메이션 대 certain video 대 들어가치 달나바 용달루 사무시도 몰라 거기 간치 레림지 고린 탐님이 와라 줘라 디날로 같이 간이 로그인디 도로록데 사치 되니베 디나 차지디 수야니베 썸디 쓰시게 그래서 다도 레림디 같이 콜피도 모세와진 디다리나 방아지라 덴미디 다지날레 바데 WhatsApp 다 텔레션 가지라 데 WeChat 날레바 Facebook 날레바 데 다잡 조디기베 땡가지라 마뎀비기 땀디수 템바조디기베 데 랑기 카니아 디수 데 베비우 미비기 세라 톱지세 라봉베 베달루 데 가지라 주비기 미세 랄룬 tari tiri dusiya chanto shodi gibe yi se shuni la tani bebe disu tenga chira gi dizumbi gi ta yiktolo be tenga chira chuchen mobile na le pa ombi gi kablu tenga chigi te temba disu tendi gibe te disu kadebe ha gogobina te nga chigi na le mata to te juwa dilin gi lerim disu be kana yi se shuni la da chi chodi tiri na le ani shugo bela te dari nga chira dizumbi gi yochulda disu temi kahara chi nga chira gi ha gogo kwashi tusewa chinta nga chira ingi na le be chinta cyber security se develop imila da logrik internet te lallen 탑사기 사고 ngomachi diime ta ani bebedlo dinalya ta ngachira gi nensungda disu kadebe yebina ta anichi techi ngachira te cyber security semidera te ngachira logrik internet lallen 탑사기 사고 chime disuya goa kadimchilo lenina tigi nensungji kadebe yebina ta 많이 지수나 수게 다 cyber security semol inkin Dzongkha ngati yondelgi nensung memo sungchop 디콜레 디날루 하와친디 남스미 틴 sabtrabe wala te scam se yotul se 디날루 디나시기 에와친라 다 마치 용된 인승기 콜레디 마쇼기 다 미킨 사와친디 아즈리 케미 두발라 데담 캠비가 세와친 신답베 캠 남스미 마키니 디기 담메도 봄치라 아니 도스 슈겔라 te 카소친 아지지 캠 데 고아 디세 달로베 몰라 पेबे वाचिन स्कैम दा हैक से दुमुला यूट्यूब की थोले सावे खासिल सो आर्किन बेनिला अनसु मिंगु माशुगिर अनसु जिउमे बाला पेबे वाचिन आचिलु निजु हिनि बाला खोंगी ता माची विचैट हैक आसनु व्हाट्सएप हैक आसनु से ता माशुरा अनसु हैक मेंबाला इंकिन नबिंदिरो सोशल इंजीनियरिंग स्लब बेदे बाला खोंगी जंगिन बेमिसुगी थापसि चिन लांदी ता सोशल इंजीनियरिंग संगाची जोंखना हाको वाचिनदी ngachi ani simkhang ripigi la psychological manipulation se simkhang ripigi khatule khongi ngachi midisu kukur na chudila khongi samwi khasel disu rolu chu dela bebe wachi ngachi misugi di namsimi jimigi randu aniwe dewa thabamda toppa misai bala tani namsimi ani social engineering thapsidi chige khable ba namsimi darchab jodi yula tokpa namsimi mazami misugi randa chiga dewa thabmola hemale moshib zumbe dewa thap rangi khasil sulen sami khasil sulen te anibe dewa thapchi te rangi sai da sami khasil skara rogyanibe bajubi gi chi yus chugela te da chirtangi yondel ninsungi kolebe wachindi mola turiki tekalebe wachindi ngache ta gara ngachira jutin lali mathamni kaimindu mola te ngachi jutin disnalu chetichera ngachi gi rimlook da telekhonragi jutin ke nara ngachi update se thene wala ta ani de update de namsimi bego khache se shugela ta ani update di ko lidumda chi shuta ge ngai shuwachinda ta ngachi ani update na chora khache mo sawachin ngachi security patch chala ta patch sawachin ngachi jonghana wachin di hemba tamni somchi do khongme bala ta ani chichida chiritsu judira dida jujura jodalu kongi 닝카 예비기 싸고 되면 발라니 림룩다 같이 주tin 쓰노요. 때로 거 디조미기 같이 개축 디스기 디 년순기 싸고 디스 같이 디 년순다 뎀베조베 공기 security patch 스몰 apply be 햄바 탑도즈메 안서 apply 베라 update 삽삽 템다도 같이 카틀라니 update 템다라 베고 남심 게치스 슈길라 데 딜리치디 같이 미스마슈기라 mobile nali boda ngachi rimlook google gi nale app smola mobile rimlook disu tinale download bi bala diswe namsimi nyen khayu si shugela data pe washing ngachi tato chapchi shora android da apple si domola ta android gi jutin su be wachin ji google play store se wela te
Apple gi ju chunsu be wachin App Store se bola the rimluk dis kadi charja ansnalera download be wachin anira trust shugela ti toro tinale jachele jasha ninsunda dembe bina se wachin te midenla ti tinale kongi rimluk rimnim mola nyenkai bi rimluk se tina chimbe bola tenga chi rimluk disu dongachi download ma be hema tinale joshna ma olisoni review se chaji bene do bola misugi ani review se kadibe duga sengachi katulmi ran susu genkome bola ani shipchi backup de narsimi geche shuge tele ta peda do bishugila ta disichikalo ani ro kon Facebook ledigi kongi shipchelpat kechok disugi chi kachi sundi du sawachinda machi Facebook na lefa judigi mola jimi chargo jimi sunala fa jundu bola inkina shochin sign in with Facebook lo sanebe anzum disunalu machi disunalu chama mato sero kongi kechok tsugi ani labjanande dula kachi sochi mahashura ani usually divigi investment la machi sign in with Facebook se rangi Facebook telling email da te rangi sanwigi ansu kara chinchna te kongi ansu kara babme semela laso di dato moba de nagi katolibe matu tubbe te tinalunga chiragi kadebe ta midi dajinale pha te kadebe rangi tinalu nyangokta tele kakta penina te tisu mashichi yochulda yojunal tsini imbachin tisu kadebe onina te mashichi nagi sungna ise shunila ta diwa chodidre chi ani shugobe te dari ngachiragi ta yochulnalu chidigibe te 당번 때 발에 ngachira 이토기 털레베 주체날 오메기 갑룬 nga 이세라 톱지세 te 주탄주 나텐 베이 간레 te 티루디 파 장tor 쇼 베베도 티수 가데베 병모나 공이 가데베 지오모나 다 나기 순도 좀 메티스 노선 타마친디 아치 안제민도 몰라 데왈리 진지 te 가데베 병모 생아치 십치 중구치 베타이 발라 아니 베비 갑루 가데도 서친 나기 세르 톱치누 다니 세르디 나루 튀니기 된레 다 주 단주라 나기 카틀레 아니 세르디 톱니기 된레 띠루치 땅고베세 아니베 요주 장인 베미스기 아니벨라 메발라 땡마치리 미베르 디날로 아치 독버치디 사고도 발라 딘드르 베로 파기 망길디 톰미 간레라 코에 아치 노섬타니 딜레 토포도 오니메라 텔레 티톨레라 땀메발라 데다 베비시길라 타나 카자가님 마치로 니주 비미치 가데베 순데서 진다 디날로 콜루세르 톱치세 파치탄데 디파디날로 마치르기 두비기 게더 데두 자가기 게더 데두 텔랭아치기 니콩디스기 레터 디스두 다 쿠이디 디디 짐바디 멤베 테리파리라 임베세 쿠기 아니베 노이슬랍데 발라 당안즈미 유주 비미디스기 당아치 하쿠스웨 라하도 발라 콘장기 비미스기 다토도 콩기 탑시다 네캅디스 삽팅이라 주주브라 주비간데디 쪼라라 미라나 소솔라 라레고베스 시길라라 립김베 주고베스 시기 다치 나기 수미다 해킹라 핵세미딜라 땡아지라 te ngachira gi ke ngali shudo jibo chin ti ngachira logrik nalu te samwi gi tholibe shudi gibe te rogi lerim dau tisu kumi disu imzum chi hago imela tan be tisu kadebe ina chila ta ani zum hacking gi thole samwi gi thole rogi kumi dige nyangkhaji kadebe ga semchila ta hack se wachin mola hack se wachin di namsami ani lakachin ani hack bimi midule kitchen tangko blashuila te dinen kole 파기 소소딜 핵비수와 콜레 취취다 트릭다 딜니 탑시 디수 베와진 네트워크 살라메몰라 아니세 고베블레 아니다 핵기 테카딘 마친나루 남스미 라카 유스 슈겔라 디다 쪼라 다치슈도 좀메라 소셜 인지니어링시 마치나 둔난케디 마슈치 녜카디 아니라 두스 슈겔라 마치 민금스기 마슈이 케미케메티 독바이 미세 팔루미 미디 카디비가 같이 독바이 미세 발라 아니 보달로 소셜 인지니어링기 테칼레 루기랑 다치가 되어 탑 베몰라 랑기 카셀루스 쪼라 다 해킹다 디니 바나 케벌까지 모서진 핵시비 kapsulu 핵 비미 미디기 마치라 장인 비미디기 미디다 치가루 되어 미탑라 로스베 공기로 코나 상위 카톨레베 트릭 잠질라린 탑디베 상위기 카셀수 알킹비베라 발라 대아니 소셜 인지니어링 시미디베가 진라 미 장인 비미수기 랑다치가 되어 탑베몰라 니 수베베르데 나 주팅기 토데베르데 되어 탑시나베 데 공개 몰라 아치리베랑기 카셀수 아니베 밥주 있으시게라 다치 아니 주고베 다 같이 슈디라 땅아치라기 다티 준비기
다 가지 겐슈 톱누세라 톱누세 때 주탄주날로 헤비간에 나기 손도 좀 다지 록디랑 아지라기 띠로 아지지 다 디가라 가지 겐슈 세라 톱미디 록 진이기 된리 다도 차지 발로 띠로 망일 아지지 땅고베세 랍베바다로 때 차지고 날레 땅미나 양진 주친 모바일기 톨레베라 때 디소랑기 도로라 때 OTPC 몰라다 상호이기 톨레베 디날로 때 차지 날린 투비기 상앙 이메바라 디세 록게디기 디좀게 로지 주주베 레시치라 숨이메 디소 데베 주민이나 가데베 다니 OTP기 태가디나 OTP디 마셔라 공기 아니라 랑기 kalong sawi gi ansu arkin bi me sugi di OTP limbe wala rangi di lena leong wala kachi gi telebero di kongi diral leni gi chichaminala chu hanju kadebe na dine toro jangin be mi se tapshi so dula ewa maru be wala talalu lalu gi di rangi khasel chamchi arkin bi mi ewa chi dula den lalu gi ngildel mola ni khangi khasel da ngil dise arkin be mi gi ewa susu be dula 때다 일기 태갈리 배워진 나다 뜻신수 같이 준도 소진 마치를 두비기 니캉 나라 두루 하나라 따나셀라 장인 베미츠기 아니비 준도도 발라 땡아치 아니기 태갈리 마치 니캉수도 치가 대화 답대일라 니캉수 카툴레 배워진 코 람두디 카데모스 담바라 팀순 각딜루라 뉴지베고 팀순 각딜레 나오면 친수 관계 쉽지 베미스 없을라 메발라 때 팀순 각딜기 팀순 각딜루 나와 팀순 각딜루 니주베시나 공기 니캉수로 나와 트슈날레라 니캉디스기 아니 니티타디 아니 프리스 베비 세멜라 공기 아니 라린 타마초베 아니 베샤베시 공카틀레 아니 베도 세멜라 다지 아니 슈고베 다리 좀지 비워진 마바 마슈지 디날로 다 WhatsApp 나라 다 미디다지 WhatsApp 나라 데비 주디기 비두 다니 베바들로 징아 저라기 스캠 슬랍들로 디 요출다 구글기 데 사고디 소소소 마루 라샤베라 이비나다 디수 가지가지 저라이가 델랭아 저라기 디좀비기 구글나 친이기 냥가 라샤두 발라 디수 사고 가지가지라이나 디출링아 지기 가데베 깍담 베디게베 디수날로 마친이기 된레랑기 가데베 벽고가 아니질라 다리캅지 기 네탕루 배워진지 찹치슈시 WhatsApp 나라두바 다 디기마도 다 마치 미치츠야 림룩 미디다주기 림룩 라린 타미 마루마루 라샤 동고라 디 유주기 치 가테 중시베스 슈겔라 마치 용들기 사고나 배워레 텐디기 디다 지디 팀땡곱지 같이 도세와신다 마치 중기 데데나 차라나미스 베루 데라 익상 칼리파 차라나미술라 조지 아니 마치 이메일에 볼라 이메일 디다 더 인기나 버신 마치 이메일 피싱슬라 베다 볼라 피싱세 유주기 톨레 아니지 원세 비기 레디치 조데기 볼라 뭐마치 임좀조 데 피싱긴 도로 나셀레 스페 피싱세 볼라 다 디시치갈로 마치 네땅치 같이 준서 와치 나마치 죽중기 중요 몰라 안수기 난클로 같이 이메일 수단이 고츠물라 원진 저 임조되게라 나기 파 같이 구글레라 온도 좀메라 나기 이메일기 아니 사이디 주와라 소고벨로 사니베 다 닌다 피도 좀메라 데 아니 소니기 텐로베 나기 아니고 앱나 아니 차르고 하나 젠나세 데 디날로 앱이 지마치나 아니 차르고 딘디 코라 구글기 안노 멤버라 구글기 인기나 도메인 셀라벨라 도메인 나 멤버 신진나라 휴메발라 딜랄루기디 이라 임베노디 베메둘라 딜랄루지 테랑기 카슬 소트비간리 딘닝카 봄도세 슈길라 데 베비 슈와친나 치길기 레디 봄 도발라 우버세 공기 게캅 마람친나루 눈코르기 샵토도 스나메발라 디디 우버세 미츠에로 레디 봄베올레 공기 트리기 카트 티치 카톨리디 콘 남삼이 열기 조 사소메라 데 민공기 태갈리 베르 공기 남삼이 개쪽디수 둘라 공기 인디라 베르 콘리기 미림 님기라 사위 카슬수 장인 베면슬로 쇼알레 텐디 디스 장인 베면스기 아니레 텐디기베 콘레 망일 마르브지라 아르킨 베베비기 네슬리 중이세 슈겔라 라스타 날루 주라 때다리 다니 좀미기 미디 다주기 톨레베 다링아 지라기 데 주비 미세베루 랄룬디나 루티르디수 장도 쇼베베달루 단날레바야 디좀비기 다 요툴다 테 고골날루 테 치니기 냥가디 bom바라 둘라 다니 베베달루
Dzongkha chira misi chachapki kyangkopchi kachiga dizumbigi te kanya tenga chigi bebu mebigi sela topchi sela bebedalu nyenju katilu begoga dizu rangi demtendigi be kachiga chira begoga chuchila ta tsora ta chishudos memuna mi rana sosulura ralego beola ta ro de lady bomb disi khatule khongila mebala ta lady chigi mi mai se bi jutindi tatsuwa tatok betsuwa lakhayu timi rana sosegi jutindi tato bewashin tira trasila mebala tida ngachi khatule tsora khachi shugo beso wachinda inkin nebin good cyber hygiene sila mebala yondel gisagun narang tutin anisum chilu konimela titi tsora khadibe jakob mo sawachinda rangi sawigi the digital footprint sila memuna sawi kanji zum chilu konimela ti tak chapchi shuchi da kati hisa songla tarang yondel gisago dinalo the lalin mathemi kai mindu ta kati jojomo la ni chargo disnalo the digital footprint li evaleten dil tsora tarangi sai mola password policy la ani password di ngachi chargo so da ngachi shabto so la len thabi kabro sai chi member sai so be jagob de ke chese shugela the chi be jabashin da ani chip di jangin bemitsugi topche bachin te ngachi jemitsu karane ninkana chime bala te to ngachi sai dila password di jabi kapsule la hikuda tili Dzongkha sakara la se kosibela nyushura ngachi yiku ge gola ani be jabachin jangin bemitsu mo ta chisundo zumbe mo ye hago chuba la khatani gi den ta jamtontobe ani sai duse jamtontobe jabbe bachin la jangin ta hackers semidia anjumne tam chinal jumbila ta hacker chui kongi ani computer code mola ani tishinale jamtoto yimisa ek chu kongi analde akim bestu wala tida toro rimluk maru disnalu konre ikhechu du wala two factor authentication se two factor authentication se wachindi rangi dinalu jini dinlebe goni do zunchinla go damba dinal jisuru niba dinal jumasu bela ta facebook zumchi be wachin rangi jutin angdi da chikhalu judigbe ja wachin la rangi jutin angdi me wachin kongi facebook na jimisu wala te two factor authentication da chi te ta zo dera rang kingo mena zora rang sosogi ribgim be jugop dila ne tang kazum chi jun dogase tele nintar jindulu nesi desu zikop ge chese shugila ta tele mola na juge khap nang kilo chamchi memba ke chirtang ge khap jing khale bhai kazumra jundo gasela tisu khenko namsimi ge chese shugila laso namse bikati chela laso ta tarigi lirimnalu ta tensindi chora te tarina bang chara te midi tajinale pha te whatsapp ta television facebook instagram nale pha ta ngachira madimbi ki tam disu tembazu yoju da telenga chara te google pedi gibe te tisu nalu chidi evalitin digibe ta tizumbi gi ngachira te 이토구 때랑기 주체날로 옹비기 갑루 랑기 카톨레 디 또사지 땅디기베 디수 랑기 데 셀라 톱지 셀라 비베달루 데 디수 카니에 비비미비기 셀라 톱비 베달루 랑게 노사 탭지 땅디기베 데 템바지 땡디기베 데 디줌비기 요툴라 데 고골날루 데 마지니기 된레 따리 탑람 디수 같이 비비나 제가 지나데 마따리 딜랭기 레림디 데 집에 장다 슈사이 세슈니 데 레림 시나미 용루 같이 데 가딘체 세슈니 high quality enterprise ki chirtang gi zotin bedu ibi ki chachi chamchi member kho chewe ki pisede dembe gi chachi dise tambul bewi sonde digi chacheya yongrachin ki KCB Boch yato da Duwalt ki zotin bedu ibi chachi disu kara temple bewi dimatse zotin gi chache senam gi chache sori gi chache disu kachisum goru nali topsub I Delin service center se rangi chachi disu mepjo dawchi bewachin nyamchi gi shabdo disu ya piu la disum bera ngachi gi shabdo da chachi disu wante pota kante da bumta le topsub la
high quality enterprise di thimpu chese thom ki nedablu chadi yubi khasil be khene gi delu nalu ke de yubi ki jutin angdang chu da dewazena Samrup Dzongkha 6PM Samrup Chuling Tungkha Pemathang Kyo Yura Linglu Yubi Samgu Tubil Hagana Lotar Nasul Yumi Pazaguru Tungrup Teng Gubadi Tulku Peman Namdulgi Ujuto Randa Kubi Nyer Sumle Gochudi Nindang Ngageri Nani Imle Bazaguru Janegi Tudu Yumi Dedengi Kyo Pomosu Juenas Shuo Pewime Dezumbe Nyer Ngagitse Mimanglu Guru Tsengigi Tondele Jaka Nani Seme Bazaguru Tungrup Dia Mewang Ngadar Mbocheda Mewang Kukurnam Kuserinida Chir Zamlinda Jerak Gakhamnalu Shidi Chungtablu Midi Nado Yupime Duk Janda Lezin ge Seda Pemina Hyobab Tembe Rindur Pasugi Ngenche Chache Temple ge Rindur Nalu Chama Tona Sishune I Rindur Ichasu Chita Chuchibe Chisa Chudu gi Doba Chisu Chutamda Karma Sumchugi Nanke Kodub Desena Sugupta Ichasu Desedoba Chisu Chuchilu Kachine I Kasegi Denlu Eksagi Dusuka Lekorni Sumni Ni Du Lekor Lekorda Loktin Kachang Procurement bbs.pt@gmail.com gi Tholu Dewa Thabnida Yana Yondel Chargo www.bbs.pt na sena sishuni Chuka Dzongkha Chapchak Gangkhagi Lotar Hasulli Ranlu Namlu Chupu Talu Randa Kubi Che Chujile Chudu Chida Chuchibi Chitse Dunle Guchun Nindang Sumgirinlu Godin Thamniimle Digi Kablu Yuchun Dinagi Paza Pogi Kyalo Chobgele Tukchure Ngagi Pana Pemitsugi Chelu Meba Chama Togo Seme Gadechibe Hasul Deka Chama To Matsubachin Nimrelu Nyeja Yutom Tontari Kenise Pola Chobogi Tizingi Seda Byoime Duk Segi Luntengi Seda Beminalo Neko Lerimzu Lejum Jo Yubshindu Torora Neko Khanyi Be Duko Bus Ketole Nim Jobge Giri Jagar Doji Denda Chobema Nalenda La Sobigi Nekha Soso Chonalu Jewa Kineda Nim Jusa Giri Nepal Ge Nechen Tapu Maratekada Lumbini Chetep Charung Kashur Nekha Soso Chonalu Neko Kiniler Meuble Cheni Tude Yumitsugi Kade Jojo Toke Bena Seime Nekordi Nasilu Satungda Dune Gelden Shabdochu Picheda Dembe Yuble Kasagi Dunlu Chi Dun Nga Gesum Gutu Gitole Dewa Tapna Seime Duk Janda Lezin ge Setup Pemina Hyobab Tembe Rindur Pasugi Encoder da Decoder Sets Temple ge Rindur Nalu Chama Tona Sishuni I Rindur Yichasu Chida Chuchibe Chise Chudu gi Doba Chise Chutamda Karma Sumchugi Nange Kodub Desena Sugobda Hichasu Desedoba Chise Chuchilu Kachine I Kasegi Denlu Eksegi Dusoka Lekorni Sumni Ni Du Lekor Lekorda Loktin Khajang Procurement bbs.pt@gmail.com gi Tholu Dewa Thamnida Yana Yondel Chargo www.bbs.pt na sena sishuni I Ruja de Finsum Torski Chida Chuni Bina Sope Malu Nim Kichi Nida Chilo Ningtong Kichi Sum Chida Dambina Nim Kichi Dungerin Locho Perelu Neko Kini Seime Neko Gi Larimia Duji Denda Waranasi Neyu Sachodung Chute Namdadung Yambachen Habab Manikaran Sachuna Numnga Mumbai, Maharashtra, Ajanta, Ilora, Pelden Japun Chute, Sanchi Chute, Nalenda, Gabi Kap Jagipumburi, Shawari Japu Dele Riu, Jakansu Jesu Seime. Kasei Dunlu Chi Dun Dungu Chigu Sum Druda, Yanchin Dun Dungu Chigu Sum Drugi Tolu Tewa Tabna Seime. Dugyuchinsegi Seda Bemina Raroda Tuto Dele Numkor Kolonimsu, Chida Chuchibi Chise Kichi Drulo, Finsulin Yiksanabe, Gonse, Dendurge Tole, Zoni Imle. Nyoni Dande Yumitsugi Druba Chuse Gulep Churchuse Ngagindan Ke Shipche Besu Seime. Kasei Dunlu Yonde Chago www.bt.pt Nasina Seime. AB Tabalski Chida Chunibe Chise Kechi Sumle Nindong Chuptingi Ring Ti Nitom Tontra Kechire Tedi Jaga Doji Dendang Varanasi Tsopema Tele Manikaran Dzombe Chida Chunibe Chise Kechi Shile Nindong Chutamgi Ring Nepal Gi Nechen Tapu Maratika Dang Tamo Lijin Jarum Kashor Chumik Janchup Tele Lumbini Suna Nekor Kini Seme Ti Digi Nase Zatongdang Dene Lamdenpa Tele Kelden Shabdodang Sesong Nyanjus Tsuyang Zidi Yi Seme Kasel Giteno Shamke Andang Tsuna Jawa Tabna Seme Lamselia Kun Lebisa Luncho Yiksagi Seda Bemina Bjenada Kotoka Gibana Kolam Tsina Tani Di Chida Chuchibi Chise Dunle Gotsuni Seime
데볼레 제용지 줄가다 줄탄지 두스다 균제 탑나 세이마 Dujanda Lazingi set up Bimina Yubab the Temple Watsugi, UPS system Yidinlu maintenance free batteries Tampegi Rendurna Chamatona Seshuni. Renduri Shatsu, Ixai Dusuka Kodup de Senale, Topsunida, Ixasu Chida Chuchi Bechese Dungidu, what you say Chutamda Karmasumchugi, Tsugobna, Ixasu Desidu, what you say Chuchulu Caption is same. Kasidun Ixai Dusuka Kodup de Sendacheka, Lekorni, Sumnini, to Lekorda, Loktin Kaja, procurement bbs.bt@gmail.com Gitulu Jawa Tamnida, Nian Yonde Chago, www.bbs.bt Nasina Seshuni. Paro Dzongkha di yarge da kompel jogda be jodo yebda jodo yebi gi Dzongkha chibe titong kebi me dia zora Paro Dzongkha gi chaksu di gyasa tewa tumpu gi nyendablu chadi yebda gelchi namdo thandi ya Paro gi chadi yebda tendi dizombera Dzongkha dinalu jinlap chengi neda kha chebi gi tsukde lasha kira shizu bedi yebda tendi ni seshuni de Dzongkha di sai chaksu de beru Kaniwa tashada dembe unity gi yonga themi gi ki session teneyam COVID-19 gi te Dzongkha diluya bombe ra khodi yeta digi naleya te tashelda tenchum gi dadi tusu bombe ra khodi yetu te kongi bawachi yetang di jokje jodi gi be aka halu bera rejimbe joksubi gi lewa kebi me session te thada ne chigi delle parle janda ne chigi dendu hangewan chigi be ne tu dodi be pyong sina session Dujandagi Chantongi Lerim Zidi Bishume Karalu Lodra Kilupenjogi Kuzam Sishuni the Chika, Janda Chukanale Nesu Shuga Tambarat Nesudin. Tari Miwaki Tamnigi Porot Namrutana, Dule Zamri Chisugi, the Shivi Sunchobna, Chashua Chumetsulu Chetenai. Talepa Junglamda, the Lam Subi Mitanigi Tunu John Gituchis of Lalin Tabni Imlek Mitsu. Lam subsalepa to Lugov Mutanimbe. Nogi wolu kibden timidigitit no tulu, Kansi Laksida Tivigi, Neji Tomnigi Yankadi, Mapa Betsudo Hibika, Omgi Tenshuya Yada Tansuni Hime. Tanes Castle Dule Zamlichisugi Shivi Sunchobnalu Chashua Chomi. So Bamigi te to Kadulgi, Mixelgi, Namruchi Tari Central African Republic lu te Fudil Payabi. That Namru Tanalu, Kadilgi, Tendel te Wotikalup, Noakanda Rimbucheda, Mewagets, Namnigi, Ujute, Nayubda, te Tega, Jabwe Tisoya Pi. Keljung tensung magdanale tensung mami chije gypchu yumisugi zamling chusogi shiwi sunchubnalu Central African Republic lucha shunime.
Chanda ni sugi den lu pup ke muni phu in Mewang da rimbuchi gi dugi zamlin chi so shiwe sunchop nalu te chap ma tutu be shuyu be ngi jinlo chewa chepel dojilo rakpo rin chen chuktor gi takma de nai Sawangi khora chidel hankana lu cha judi de bikap chilo niktung chujile zamling chisogi shiwi songchopna dugi honle be teka tuni na lu jobshur da nyamjal benu tetak poi rinchen suktor gi tama de geljung ten song magde ki tama thoshu chi imda de songchop kinalu cha chi ganda shu yu bi ngizin lu nami me Feeling very overwhelmed, an honor to have received this medal from His Majesty on the eve of the departure of our first peacekeeping contingent. It was very unexpected, and I'm still trying to come to terms with this medal that I've received from His Majesty. Chanda ni sugi den lu pup ke muni phu in Zapem gi se chiso gochu be tende nalup no wa da rimbuchi gi karma te chen gi te mi tende sungshe lamika tarura khatsa mewa chogi karma te cheda mogi te sa sa chulu che che nami di mogi misena namie te semle che masubi nimchi in se she che taru mogi te talepa shigo betanda hian kabze zotangi te chonda di topchu bi rewa ke do seme Dari namgin gi chichu gutsu gi tende na miwon cho gi karma gi mi tende sungshi na beshilu mi chugi na ando karma gi kole loju lashe ten yibikha karma moraya gebi chale miwon cho da jete shune gi kole jitin hebikap na misam ganu palace ganu shingni kata aji king ni gelsin Miwa nga da rimbuchi da miwa gelsin dale miwa ge sesugi nga lo che chenai. Tega miwa chugi nga se zotang da ya na shego betangi jongdar nani se sungyop matse. Ngi mabde ya zo gi jongdar nani se sunyi. Tegi be nga rasem gadi yop matse kewa zanu se nome. Dale pa nga rai pugi misigi dunlu latsa gengdira beni beyu. Ni otegata laibu likbun pili mijala. Dari karma di cafe Himalaya da bakery na labe du yup ime. Kelo kechi din lami karma de chingi lobrum chuba thar kewi shuma yo chi tseni be tempulu unu. Mogi zakhan dina labe di lo din jodu yup da. Zachana wombab zumi di mora chamchi ime. Pislap chumatru ni janglai pili. Nga gi pechal hapsau chi tempulu layo gi rewa ke diwi tebeu da tempulu layo thopni di lakhadu tika nga re ngi photomi di ki lansubalu lakhatamme temi mashu chigira tempulu uni ki tamka chabdu yuru nga ra zumchilu bewachin rangi nodu zumbe jamtong tu chi mathon iru rangi bemila de cha geng di begup dikhachiwe lailam ham jamtu tumangyon ni lailam nangdugla Daru mogi lamina, dari mogi aludi kantha dani lu, zorim zuni be yuble, dato alu keni gi charji mize shichi. Di karma gi bewachin dalep hala su zenshu kedi beni inzi shichi. Janda ne segi denle samtun dolkar gi inshu bew in. namja chachu bewe namdilo te lamse lekhungi shunglamda lam sup yu mitani tunlo drone gi chuche chu lalin thapni himba digi be te shunglamda total thamitsu gi lamgi tnatangi kole ha kochuni imle te mitsu lam supsale pa tho lugop mitini imba taru tatu chunse lamse lekhungi kopen chulu te lam sup yu begi nyeju tysekha top ma subegi tapmadu chumide te talepa se chubi shewato Hani pa chu tonsa da shemgang gi shunlam bana sani Dzongkha lumze salu imda sani dikhalu shunlam sari chedira dedo yupe me. Digi be monga da chashigang tonsa da shemgang dele timpu lamse lekho nale zori gopin chugi sani dinalu drone lalin thabdi ninju dulin thabthangi kole jangwa chubedi thabnu. Te jonda dia Japan le loptin pachi gi jindu yupta khogi lamina drone gi thiche digi din thungku china sane kilometer ge di china le pa da lamgi netangi kole ni jutsu du chu ze eme If landslide occur, we can't go
Sari chesoleba ngachi ki choma tsuru dongi tichi tsugi lam gadebe chedi duga hago tsu digi be dilba tsu ya kengin tsunale nensung be tsu. Can know many information for understand very safety. The teacher di lalin thami digi di tsi magoi kha yinju dunina mi lasha magop lam sap seni gi dendoya teacher digi lhenta be tsuni ime. Bypass this me beautalu the Japhale mata lam block kamchi asiga and this shim soibala so anish maship dara tengachi machine gamchi Dzongkha goni in and lejum be preparedness mola mobilization anda chigi pemise so ngachi gi to information so the Facebook na le pa jindo wala lam block to sujuda so anna do the achi realistic be myo me wala so that drone zoom laden thap be wajindi and the miselu and information is realistic be jinsuni me samjung chile shijare da something ajara sachi shimde de nyamchi so be ni dane namsam khache to kones shuru ani badal ta mi gi hima sum sawgana ma samgi wala ba tani sam mi bjuju su tari ne bi nan su gi pa hi sa ta be ke na che nyamchi su be ni dane sam kan ni se shuru de darigi do gochu khamchi kha lamse le khungi jaika le drone ni thopdi yeple le khungi lungchu yik chan chu nangi zori kopin gara teacher di lalin thapthangi jonda jini charji tu janda nitsigi den le tongsa le pasa gi inju di something doctor gi inju biu in Sarbang Dzongkha gakilin keog menchulam chiogi te utsu jigi te miseso sanam shinglam gi tenle lo chutale che de kugop teno inrute nahi kilometer chutam be sanam shinglam chi se de yeble digi misesu gi rewa di trupsu di hebma che khonggi chowe netang ya yada ta chu ni me se me Itin na chelu da alanchi gi la chu bedo yiru nahi chinse kholam mini di ki umbob lejum chi zo ma chup ime tia khoncha chap nil thu de chu thomkha kini denlu tin chu se shi de chi mi gi badi tinguni di gi ime iru dari lamse ni di gi khongi kangil gara se chu di yeble rewa ya bombe ra ke du yupe shi chi batra is thupro subida hundo ra udo dekhi auda lamse mi digi pen bombera thoi nepchi me khana ke goro yukhale thomkhale yukhalu kachira begoro tapde to soi लानु सबै थुप्रो सुविधा हुँदो रहेछ गाडीको बाटो आउँदा ले त त्यो सोचेकै पनि थिएन यहाँ बाटो आउँछ भनेर ngachigi ikhalu sanam singlam hebe no samra mata iru shungi kidusi nai te ngachi desa chelu da elenchi chu thenshu leshum be yebe kha dare kholam ya sedu yeble ngachigi niltho chu thomkha jam tonto be chonjel thaba ba chuni me 8 बजार जाँदा पनि अब अहिले गाडीले बिहान पुर्याउँछ एकै घण्टामा त्यो बाटो नहुँदाखेरि हामीहरूले खोलाबाट अब सिजन lamme be kaplo ngachi ikhai miseso tiro jibja da ngabja tere dude sonam gi thenki chu chui tham da lamse de be tendo tari jungi sonam shilam tapde to be se yuni digi ka so bom ra yu त्यो अब हामीहरूलाई सजिलो भयो बाटो अब यतादेखि सरकारले दियो राम्रो भयो te lamse mi digi mise chu sem gadi yeru lamse wake up mi laluchi gi chelu da alanchi gi shin chu mep ta yupe me जति मेरो पहिलाको सुन्तलाको झ्याङ lam tigi pen bombera thoni imle ngi shindigi shin so mep tama matumi iru shinnalu dosu ge kha yible jisu onjin chu ge se nawi gi rewa ki do पनि फ्याँकेको ढुङ्गाहरू चाहिँ बगानभित्र फ्याँकिदियो iru gyog dakchun da tip da lamse wake up thami mi gara da chikha tinje bedi yip mache khongi khatule lamse walu matu mebbe khazi ze me lam timdalu sada do hoka pidi timale tindigibe lalu sangina la atsure kangi jume sejuni jen sagonalu di ngachiragi tamade lam samichi ma ten sejuni ini besura ngachira di misida chikalu dating yema lam masiwe kablera ikthulu ladi sube khona khatole ikthulu lam chachi tsu beodalu nimalera lam gokhachu ikchuda ichada nyokshime bi igusuga ra lendige ba ngachiragi lam de sedo sejuni la te zedong itum saya khechi ni de chi ni yemi sanam shinlam digi ichen shi gi chim kumba gepchu de chilu phentho yupe me janda ne sege den la sarpong le karmondik ine chiti something doctor in injubu in gya khabna sanam gi lape mi sugi tenle no semche sugi holu kibden tinigi tapshe sapchi tende to te gonor gopen su da trip da kibden sugi no chu kansi laksi da tewegi neji tomne gi nya khade mapa besu do yebeka omgi tenshuya ya data nilo te pento chuo se sheche
Zambala gonor desin gi thumichi eme pelden doji gi lotak puchi gi hema pasakha le omma subi thumi pachinyono. Tega ko gotamba pasakha gi shinla be mitsu gi no gi gibden di lalen thapsa thombishuma no gi gibden su nyone gochu no. Te gibden su gi no so tab de totobe so chong thabni na phento chundu yup eme. Te shilani gibden de hebe gane te no gi omgi tin khungdia yarsingjo te no dishet ani gibden gibi sugi trade shade me bala ani bedni gi konsen yudala de to ton message. Te gibden di gi phento yebbe thombishuma gyo gonor jaki gopin gi jemi thumi chuluya sedo gopsha chabdi japchur subeno geok dina gonor deseni yumina thumi chikja jipchul hapchi yesale nahi kon thumi gepchul hapchi gi gibden di nyuno te koncha chabgi gibden relo nyecham dinjare tu yebda te gon se yongdum tongtra pheda ji besale jacha kechi gi ti eme Gibden matimi ki kablo tsisa gibi no simchingi kangla solo matini du tari din tigi be tab de to jodi ma se changdaya tin sobe te hema zumbe no so kanya mible gunor gopen soya poko mitimbe koma din mahimi chola te wagai Gibden di lalin matabe kap no jani digi omgi tenshu lu to podichi iru tari gibden teni digi tenshu yasin be sudi ma tanda unya bidike nyama chodike no dasro Echibda kan so khang jampola jimi chirtangi no soda chebda bela paso poko jamchuchu omme tibole khore zuka maso jam tanta betimme iru gibden so nyuvishima saja langop matin dasmi ma shungin japola lo atara nga chara konor le kongi khatole hasin kap chapchi ra no kiri tisu kara yasin chui kap rik leshum disu zenjong na lo aschi pen mi thoga ase hom gi pisi tang ki tenshuk disu yarsing chapni gi din pen thop do si gonor lekhungi nogi gibden lalin thabni gi ne kapdi chilo ni tongge de chikha tenu te gibden di gi kefen yebe thomi datin norbugang geok na shinla be mitsu gi samphele gibden masuchi nyoni gi lako yeb eme gibden di lalin thabikab omgi thenshu yada ta sumi di gi shinla be mitsu lu chowi netang yada ta ni na phenthoni eme janda ni chigi ten lope ma ga sele chile doji gi ne chidi sringzam gi tulimbewi tanam gyunten do heble miken rechune gi nyangkhaya chesu bera yobin de heme lo chunal pumtalu miken lasha chira chundu yeble mitsulu miken da tewe gi koda truni ki ten lo chapan le becha ta sa me tubi loptu chokba gi pumta Dzongkha dakchong da nyamjet bedi kaza de chamkha thomkha lu kodai lerim chi koden tapno Nimchi gi mikenda dewi kodai larim dinalo sane jungi go tipda medi ngosap tsugi teka todi yubi. Digang khoncha chablu mishuwe jukenda mikin kaani ki tablam tsugi ko le shedip chingi. Dimase lokta tsutangda mise gi tuche lalin tabni ki ko le ya chondar kodin tabchi. Te Japan gelchi nyamre le dina le tumi tsozin gi lamina taru dile phaya Japan no pechal hapsami dubi loktu chokwa chika dizum gi lerim chokodin tabni gi rewa yuse ime. Since 1960s, we have Chilo chitong gubja chochugi lorang le ngache ge Japan lo jongda da lokme chorang chinim gosu de taribeu da mi niktong jibjal hapchi soi. Tarigi lerim dia khong loktu jipki sopa tiki be korin tabno. Te pumtang lo mikin le shachira junde kangil juyuble. Tarigi jongda tiki be talepa mikin kanina lo pento jung. to prevent fire in the future in this area. nam gingi teremdalo ngachi megi te ngachira dazima beochen migi kin jusinigi namseme nyengka bomdu te bumta ludi ngachi da migi kin hemai jundi du te mapa te dalu jusini me te tabla nekapdi te yunti pe suwa lejmoni me sinodi nalu gochui se junila duji na gochui sambile ngachi pha mongar da tele jemgang tongsa disulo de sambile ngachi te pe junigi te charge samdi yu se junila Teta tuzundu Japan jungi dulu miseni ki numkor sumchul hapchi doram bedi yubda tare numkor dichu gyakam nangki ki Dzongkha ka tsunale pa yubi. Dida chika chonda na teka to mitsu ki lamina kongi chonda dinale topmi rikchalda nyamnutsu je mitsu lu piyanguza ime. Karagi de kaktabji dinludi mi karagi de kengkhori chi me esnomela tenga charagi nale chonda namme tenga chi kowa tede bisa chiru
가라기 경걸 마바바진 때문에 똥바존 님에서 곁팀집에 같이 김선집 같이라 침면으로 김서지 미시로 같이 차로 비수님이나 공기 봐줘 다 녹미디수 가데피고도 있나 딜레미디수 공기 가데비세니 있나 긴디 붐탈로는 사기라 아츠뷰지 미좀라데 침가라랑 로키 침베 싱다 아니기 소소벤디 지나 시심날리디 마플세미 수베 안베다디 붐탈로디 사기는 쓰일 Te pumta chamka thomkhalu chilo niktung chutamle niktung chudu chunse mikin kha shi jungyebda diga chesolo parchu jungyeb ma che gitam saela chebi jungye chu chidiyebi dizumbe nahi gyunya chimda laga sumlu mikin jundiyebda diga kelo chuni lame pumchu chiya migi chidiyebi dile tuju chida nibina timsungda desup chugi diuthule ngelin bemiluten thomkalu chimchi mi shonele ka chudidu Janda nesugi tenle pumtale kipchugi nyinju pyungi. Nesu shusawda chikhalu soden tsulok tsachi shukel. Tari miwa gyatsun namnigi parot namlu thana dhule tsamli chitsugi shiwe sunchobna chashua chumi tsulu cheche nayi. Talepa shunglamda lam sub yu mitani gitenu drone gi chuchitsu lalin tabni imle mitsu lam sub salepa tu lyugop mitani imbe. Nogi wolo kibden timi digiti no tsulu kansi laksi da tewi neji tomni gi nyankadi mapa besu do yobeka omgi tenshu ya yada tansuni himbe ta thoti de Vietnam zangi gi kole shuwa chen talepa nimsum gi ri kya khabnalu mashu chi nimsha ni sum che pembe telete talefa tin chutsue tunchuten ni gi shinlu chanda te nukatu gi sane sunalu lungchu puni sumchi yebbe nyenta pedito janda chukhanale ne chidate nam zangin gi kolete chibe chanda shuset nale ba me masada da shin lerim su thoti de bera sinas shuni karichel High quality enterprise ki chirtan gi zotin bedu ibi ki chachi chamchi member ko chewe ki pisede dembe ki chachi duswe tambu bewi Sonde digi chacheya yonrachin ki KCB Bosch yato da Duwalt ki zotin bedu ibi chachi disu kara temple bewi dimatse zotin gi chache senam gi chache sori gi chache disu kachisum goru nali thopsup I Telin service center se rangi chachi disu mepjo dawchi bewachin nyamchi gi shabdo disu ya phiu I la disum bera ngachi gi shabdo da chachi disu wante pota kante da bumta le thopsup I la High quality enterprise di timpu chese thom ki nedablu chadi yubi khasil be kheni gi delu nalu ke de yubi ki chutin angdang chu da dewa zena samrup Dzongkha Dzongkha samrup chuling tungkha pemathang keu yura linglu yubi samgu tubel hagana lotar nasul yumi pazaguru tungrup theng gubadi tulku peman namdulgi ujuto Randa kubi nyer sumle gochudi nindang ngageri nani imle bazaguru janegi tudu yumi dedengi kyo pomosu jena shuo bewime dizumbe nyer ngagi che mimanglu guru chengegi tondele jakha nani seme bazaguru tungdubde mewang ngadar bocheda mewang kukurnam kuser nida chir jamlinda jerak kyakhamnalu shidi chungtablu midi nado yupime Duk janda lezin ge setup emina hibop tembe rindur pasu gi ngenche chache temple ge rindur nalu chama to na sishune I rindur icha su chida chuchi be chisa chudu gi dobo chisu chutam da karma sumchu gi nangke khodup desen na sugup da icha su dese dobo chisu chuchi lu khachine I khase gi denlu eksa gi dusu kha lekor ni sumni ni du lekor da loktin khachang procurement bbs.pt@gmail.com gi tholu dewa thamni da yana yondal chargo www.bbs.pt na se na se shuni I
추가 종각 잡착 강카기 로터를 하술리 란루 남루 추포 달루 란다 구비 제 추질레 추루 지다 추치비 지세 둔레 구춘 닌당 숨기르르 고딘 탐니임레 디기 갑루 유춘 디나기 바자 포기 갤로 첩겔레 뚝추레 나기 바나 베미 추기 첼루메바 자마 또고세메 가데치베 하술데가 자마 또 마추바친 님레루 녜자 유점 똥타리 케니세 폴라 초보기 티진기 세다 묘이메 Duksegi luntengi setup eminalo neko lerimchu lejum jo yepshindu torora neko khani be duko bus ke thole nim job ge ri jagar doji denda chobema nalenda la sobegi ne kha so so chonalo jewa kineda nim ju se ge ri Nepal ge nechen tapu marate kada lumbini chetep charung khashur ne kha so so chonalo neko kini ler meble cheni thude yemi chugi kade jojo thoge bena seime Negordi Nasilu, Sathungda Dune, Gelden Shabdochu, Picheta Dembe Yeble, Kasagi Dunlu, Chi Dun, Nganga, Gesum, Gutu Gitole, Dewa Tapna Seime. Duk Janda Lezin ge setup emina Yobab Dembe Rindur Patsugi encoder da decoder sets temple ge Rindur nalu chama to na se shuni I Rindur yicha su chida chuchi be chise chudu gi doba chisu chutam da karma sumchu gi nange kodub desen na sugob da yicha su dese doba chisu chuchi lu khachini I khase gi denlu eksa gi dusu kha lekorni sumni ni du lekor da lokchin khajang procurement bbs.bt@gmail.com gi tholu tewa thamni da yana yondel charko www.bbs.bt na zena se shuni I Ruja de Finsum Torski chida chuni bina sope malu nim kichi ni da chilu ning tong kichi sum chida dam bina nim kichi dungeri locho perelu neko kini seime neko gi lermia duji denda waranasi neyu chachodung chute namda dung yamba chen thabab manikaran chachuna numnga Mumbai, Maharashtra, Ajanta, Ilora, Pelden Japun Chute, Sanchi Chute, Nalenda, Gabi Kap Jagipumburi, Shawari Japu Dele Riu, Jakansu Jesu Seime. Kaseidun Luchi Dun Dungu Chigu Sum Druda, Yanchin Dun Dungu Chigu Sum Drugi Tulu Tewa Tabna Seime. Dugutinse setup bemina raro da tuto dele numkor kolonimchu chida chuchibe chise kichi dulo finsulin yiksana be gonse dendurge tole tsoni imle nyoni dande yumitsu ge roba chose gule churu chuse ngagindang ke shipche besu seime kasidelu yonde chago www.bt.bt na sina seime AB Tabalski chida chunyibe chise kechi sumle nindang chuptingi ring ti ngitom tontra kechire tedi jaga doji dendang Varanasi Tsopema tele Manikaran Dizombe chida chunyibe chise kechi shile nindang chutamgi ring Nepal gi nechen tapu maritika dang Tamolijin Jarum Kashor Chumik Jangchup tele Lumbini Suna Nekor Kini Seme Ti digi nase zatongdang dene lamdenpa tele kelden shabdodang sesok nyanjus tuyang zidi yi seme kasel gittenlo shamke angdang tsuna dewa tabna seme lamselya kun lebisa nungcho yiksagi sedabe mena bjenada kotoka gi bana kolam tsina tangde di chida chuchibi chise dunle ngotsuni seime debole de yongji tulkada tultangi dusyoda tul gunje tabna seime Dujanta Lazingi setup bimina yubab dembi temple watsugi UPS system yiddenlu maintenance free batteries tampegi rendurna chamatuna seshuni renduri ikchatsu iksai dusuka kodup de sennale topsunida ikchatsu chida chuchibe chise dungi duba chuse chudamda karma sumchugi namke tsugobda ikchatsu deseduba chuse chuchilu kapchini seime kaseidunlu iksai dusuka kodup de senda cheka lekorni sumni ni du lekorda loktin khaja procurement bbs.bt@gmail.com ki thulu dewa thamnida niyan yonde chago www.bbs.bt na sina seshuni Niming jimiweze silabi Karmaugini seshunila Niming de tensene de seshunila Niming de sonam jamei ngare khatel ke wasinda lam lukse ze kapsulo tangachigi no tandika de to sawasin phamsambi to jajabi lam lusi si de no tam message tabda ngare khatel ke wasin lam lukse semidi 인지민지 파미게 베미디 메스노메라 가지고서 지금 갑톱다 딘디게 비주와 포주다 딘디게 지디게 보는 거를 받아 남루시죠 좀 아니가 지리 디세다 딘디게 왜 아니네 아담다 지지 곱가시 두가 멘두가 아치게
다 미데날 펜토가스 투가 민두가 아니 나당다 티 오미기 람 세 펜나 베워진 룸브레 루시르 세르 람 루루 체루레 세드 좀베 아니 숨치 오니메 세기 삼차치 이나 ngagi tere ni chawgi shudu sungge lamlo se se ni te ni tang chi gin nalu te kap to te tin digi ne te ani inke nal boji evolve session ne te ani be juwa ta tin gi juwa session ne te chi le bojin te ngachare gi ani injin go ke go phang chugi te shisha sungje ime ti ngachare gi ta to la len thap ta ti lamlo se te lamlo se da lu ta derina ba ngachira mula phama bedi beruta najin bedi beruta kara bedi beru lam lusul sevegane ani mi semidi gotangba jumdalura mi gi desai gi chimgi sokyu mado biju konrake ripaki biso mado mi reri gi reri so gani be lungba so be chapdi gi so be phe yasunu bada ani be pheodalu tape be wachi deri ngachiregi shachubi lusus lotsamba lusus the langalo lusus di bumdab lusus di kengba lusus ni semidisu gara gademo so wachin ani dangbo mi lungba soso nalu ranglo soso gi lusus soso khalap thang soso shego sa thang soso chimgi zoki dus kala soso be juno ani rimba be jumidi te tatotsu tsiki bana ngachira phama rimba be jidi omidi ani dilu lamlusul lusalabi tani tawada kombadi katale chumo so washin ani ngachira lamsui dile teni ke chumya batara ani lamsel di lishumbe washin ngachira ki tawa perna ngara ki tawa di kachi khundu khelu na jaw ka ka misi ngara ki tak gende beni seji ngachira ki semdi ngachira ki sokshin sumbe tawa di dingri me so washin ani di ngachira di sem ani la gachira beru dingri be suni me bara te ani tawa di katale chumo so washin lamseli chume sunila ani pendiki tangare khatul be washin ta tawa di tangachira ki lamten sumche me ngachira ki la lamten sumche ngare khatul de ani me no me sunila lamsul semidi ngachige haggadebe kokomoso wajin chikallu ngachige khallabdalu lamsul slabi mitugi tawdul afina gochi gyendidu kirechi gyendidu didubi lamsul jubilu su semimi karaki she debudalu lamsul di ngoma penosantande gibe bewajin ani bi pa phi lamsul slabi ani di chikagi lamsul di ani bi slabi ta afi dile khachisho dikachi khache sawajin ani nangi semgi lamsul di khache seshuni ani benidigi nga drubi misechi ngegi genka ngomadi nga druke khap chaw sumgi cha shuni gi genka di ngalu phobi ani benidigi dulu khache shuti gachimo rangi rawang rangseki di dazbeni rawang rangse dazbeni di drubi gi lamsul di ngagi te dazbeni i semgi damche di rangi nangi lamluksul di nangi lamsul na yubachi 피기 배셔셔셔다 피 칼랍당하다 피기 아니디 랑신 메바신 쓰시니 니 카톨레 베드라 비스치로 람슬 세미드다 지통 세미디 갑치미 숲숨베 제오메스 슈닐라 데베 쇼고비기 좀센디 가치모소 로지고 와친다 지통 세미디 데 차샤키니 치임베데 베베 로지고 와친 데당아지라기 팜숨치 데다 랑기 침나로 데 자람지 오메기 kapsul로 배워진 나자라기 지통 가좀지기 고데 데 아니데 지통기 자수존이 메시슈닝 알아이 배워진 데텔레 아네베 다 부지기 팜로 차자기니다 데텔레 팜 모임비기 금제 몬드라 베서주로 금기 동수 베니지 베탕지 여버데 두비기 남선나로 아니드수 데 로타디기 베베와친 땡아기 베와친 지통세메데 데 람수기 나전나로 칙디기 베조 메시슈니다 베베오도치 베와친 데다 나자라기 당가수기 람루 데 나수 람루 상보 지람 남자라 소바드수 데 나수기 마차타니 수와 세팅 베니드수 임베 아니드수 롱아치기 지통케디기 베데 도토기 바나라 로 마랍치기 난케나로 헤말레 도토 천천가치기 지통케디기 베 준종 베 당진 탑티 샤이바데 몰라 데 아니 베니디기베 데 아니 람슬 세미데가 지통 세미니 데 덴징 데종좀베 데 코니 치좀베
대다지 너네 순도 손들아 우리 semkale tebara chau message nila 남스에 마치기다 나이슈도 선배님도 마치리 신수면 지난도 상상당다 배당도 뒤다 지 아무데자 상상당 가라 찬디에 같이 내준다 마치라게 겁내면 좀 다시 또 대보다 다른 아버지 되셨다고도 어디서 마셔라 다 방문 빈체도 친구도 담는 재미도 그 도가게 공부나 로다나나 카페를 잘도 쓰기 뭐 제가 먼저 대중마게 그래서 다 좀데 뭐다 인게나 프리스포티세 가면 부디베 좀 베르라 오늘 친구들 가데베 пом기 된 지루지 로다나도 희비 가데베 공 차랑 좀 예만도 수치같이 내가 코나코나 다 부스 베루 풍베루 지지 바나나네 베 오치니 도가 다르다 서치 티시데수기 쇼데 마치수 강이구나니 소셜 미디어에 돌아다니게 되었지 같이 제가 이남의 마음도 സമയങ്ങളിൽ 베이비 이제 찾아서 뭐로 가라 통내 받아 티치 줘야 돼. 대한 티치 줘야 돼. 안도 상담 타야 돼. 높다나도 그 노사대 좀 담아진 날짜라 다리 나베오진. 안도 수 친나와디 마음 높다나 되는도 같아. 디스비 담아진. 일단 높다나도 디스 마음 되게 갑자기 차랑에 맞다 친구가 내주면 친구가 같이 밤도 수기 된데 다 비시려 봐. 안도 수 차로도 수 멤버도 수치다 그리고 내가 shum미 라도 수비 대 안좀 베이죠 그거 공을 양 친구들 때문에 밤기 레주메 베이 된 중이기 남서가 안도 수 최기 대가를 들어 가시니라 가라니 인종에 받아요 차로도 수인 영업에 대대나 배차도도 일도 수기야 질레주미 치모도 간 배차도이 쇼고는 배마 속대 대로 일도 수기가 좀 합작 방송 데이터를 친구들 같이 된 중인데 별로 최기 대가를 들어 안도 수노서 당분간 소중해 봐 단도도 나이 지금 이 상처들 로단도 레베다 되게 로단아 정치면 같은 줄 알듯이 막 중간에 보는 거죠 진짜 오늘이 차로 레베 레베나기 인게는 이제 environment이 알듯이도 다 남수에 아니래 남수에 주어 아니래 좀이 그냥 아니래 소매세 오면 아이 그렇지 디디 마바 tenagi somide mapa temese shunila indra besachuru ngaragi samchara beudo chibo chinte da bukheru phamilab jago se moshla tengachara phamgi de chinalera charo lejumda dongo marese charo tamashida modom marese becha lejumbe tago marese te tizumbe phamgi ngacharagi labja tebe chini bi khalu tingacharagi ngijigyo komdu suge tetelen ngacharagi lung dusu tebe foundation la 대 종엠바 잠미 굽다 가레바 탐제 나고 주르세 차롱엠바디 잠기 아부숨베 인세 샴숨베 가디게설로 납주이세 데 디게 마세바테 도로 가시 세기르라냐잖아 디 답샤 탐제 세도주 가시 두기르라냐잖아 디 답샤 탐제 도도 주르세베기 데 아니숨베 데 차로디 인지 이미지 장보 땡고 세베기 랍자 추기 카톨레 베드라 베사시로 지땡기 카톨레 베드라 베스주라니 베치디 데 팜디게 레준베 헤말레라 알로디기 셈칼로 레줌베 차케 디게 벨랍접 진다 드로지베 와친 테텔렌 록다나 헤다 테알루디기 레니기 에와디 치랍 시셰세 땡아라이베 와친 테 팜미기 랍자딜로라 라레스 슈밀라 테 아니보다 테 차로 덩화접니디 테 가자랑라 소솔로라 라레스 슈니 테미 아니좀다 마돔 아니베 베고메 세메기 람든디 테 팜다 르베기 춤고세 땡아라이 카톨레 와친 테비슈 아니 겐카디 나신기 바보 랑기 케기위기 알루다 랑기 소소위기 알루기 파마기랍들 메녜메 데다 참으십기 원로 테디기베 다 예마톱세 데베 고자도 아니베 조미디 파마기 겐카딜리 튜슈리 답이 쓰시노 아니 좀베 멤버비션네 랑기 케위기 부지디 랑기라 람잠보글레 타니기 겐카디 랑기 파마기 겐가이 쓰시노입니다 카기 랍제지 베제차샤 쪼하차 simply no son tang disu ane be inise tadam se tentang le jumti tentang gyakam no cha jutang rangi gongma gain oma gain rangdang nyam bigi tato sonda chikulu jewa katibe tabgopina ani phamagi ten jimidi ani najingi genka pagdegi be ti sabto to jachi chi junidi najingi genka se shuni 다 빵제기 람로스디 같이모 소르지 버진다 다 타후 다 겐지겨 콤드세 순이도 타후 진신자와 다도 시드미데메세 다 아니 좀베 타후 같이 감 함주니면도 무슬라
Teta tarina bel hamtsuni meba jogo sawachin de matuwa de mushla. Ani ziki tartu byodo chibawachin te phamdu sugi pho jokhese mo dekhese. Phoja dipchikhale chikha jodi gi betsuko thami inse. Pecha bere phoja tawose. Delente phathu joni bere phoja gi jogose. Che amsu de suchina didi to beni jamchi inse. De china gi la jamchi begose. 아니 좀이기 루세드세 타토토 기 네땅나루 뒤다팀비기 뒤다팀디 주제베기 루세나루 암수드수 테 인지민지 테테베치나라 디디 테테베 자고소르지보진 데데다 당부진 신자와 타토 시드미 데메세 미기 템데타르투즈베 조니메세 슈닐라 테 아니기 술진치 테땅가처라기 당후레라 테다 짐충고지 유니디기 Teta amsudu su teta majaragi duida tindigibe teta amsugi limbo bemedu mushla amsugi teta ya gopenbe zemedu tetelin tebe yudra besachuru teta tarinaba anebe yubi khalu teta rinaba de ngachara women empowerment la sobo de sugi tholebe atsisi de katebe ya undra besachuru chochigi khatulama sampimese kewa membase te amsudu sa atsisi ma bera jamede te ngaragi samchale beodo chibawachin tadi pangjagi luse sumchibe jeumese shunila te ngaragi khatule beroya hema tirapti kyarap chumbikanru amsugi wacha di yakta meviki darinaba amsami ani loji themi mes shunila ngaragi khatule bewachin thampu tisun made bonse debe no mes shunila dia gachap sawachin ta thamburgi tilu chiche namsemi 벤디 암수기 라디라 땅 가데베라 인스트루 가지 암수 쳇쳇딩 가지 포저다 쳇다루 수기 케쿠디 아티 뇽라 뇽바데 모라 아니 가라기 케렌 노세슈니 아니 벤디기 디간루다 라 베곱데스 남에서 케쿠된 고베 라지 벤디기 포저디스 치카 조비다 된다 대한 좀지 야 디마제 디간루데 가지 다리나바 비와진다 artificial milk om디수 아니스 미니디기 암수디스로 om지고 니디 이니 알들 엄지고 니디 이니 디게 암수디스 지나자고 비기 중sen디 메나세기 똑같이 중스시니 데비 이메스 노와진 데부다 다링아 치기 베담날리파 파시부다 야시고세 양진 델렌 파생기 부 기상기 슈프세 갑슬루 인지민지 부디굴라 같이 또 텐도 숨비기 아니 숨베라 또 텐도 숨비기 나와야 데베샤 좀 있으시니 아니 보다르나 스위스기 카톨릭어진 디스 카데베데오예가 아니지 손수거진다 나서 다 아니 몰라 아니 마치르기 다 미기 노통기 개발이 있었게라 미기 노통 개발이 마치르기 람룩스는 베디베르자 같이나 베디베르야 암수디 아니베마 이세 포지티브된데 베메supse 디 가지르 베디베르 포지라 다 스미디 미랑 소소이 노통기 시슈리 람룩 나로 협달루 디다 디미다 스미디 마트폴레 미 스미 디날레 고치디기 람가텔로 제미나 라소스기 스미디르 라블레 시슈니 피카기 겐카 포젠 나나기 겐카 암수니 있어도 겐카 덴데 유시슈니 비라니 아니 베니디기 포당 모 스미디기 민베세 포당 모 세야스 마투치불 디닐루 라 베탕다 겐카디 쪼다 테베이 타니 암수마이 포제야이 스미디 디디 노숨 땅땅하지 지주위기 견지다 델레 파 낭폭띵루 레지메 레지메 아니 노숨 레짐 벤 담스비 견이 세주니 데버들루 추기 파실 부다 야시 고 슬라미디수 지딘비기 졸로기 피탕이 부 슬라비간데 부메티느츠 팜잠부기 부지 세위간데 부지 세위간데 부다 붐가르티느츠 아니 베더로 파이상기 부 기상기 슈 세미디수 피에탐 베스 데벨라비 데베들 된당 모마디 파마기 부지 세 아니숨베라 디고디 아니숨빌랭고 세지 붐비르의 얘기 붐이 부비르의 얘기 붐이 나미비기 실루 얘기 참마디 코니기 딩 디비 베디기 베츠 슬로디기베 로 붐르에 되고 부슬레에 되고 거다니 때모 붐이 세 가니에 말라바자 예세 베세 가라 부디르 노스 아니베 베탑토치 베워지 디 남지기체 부기 파말로 피온가 붐기 파말로 피온가 메시바 아니 벤디기 랑기 부다 이르자 붐이르자 니ering 피니 메우 개컵나로 포이르자 모이르자 니ering 피니 메우
포기 베소슬로 모기에 베츠 모기 베슬로 포기에 베츠 때 아니베 베베도로 람룩 드비기 람 룩슬 티디기베 헤말레 마줌베기 룩스 디다 티디기베 사 헤마미비기 람룩 삽쭉 디비니디다 헤마 유비기 람룩디 마베오코 자니 아니 니디 다 티디기베 아니베 야습도지베 오지 때 아니 디기베 베신데 때 둠데지 람룩난도 토퐁 사니기 답베데 세 유마토지불루 디 납탄기 캐버다 미라소수기 고알렌 탄기 캐버니 인스슈니 나라의 삼천대 배워진 나처럼 람룩세디기가 나처럼 람룩세기도 지가 람룩세 나의 순수배 바로바로 도가 될 나처럼 내가 보는데 샤슈비 람룩스 코네이도 마드비 람룩스 코네이도 대화다 나라수기 침나의 람룩세 지탱이 같더라 수이 판다 핀쳐도 수이 되니 아니 베지 자자티 다 암수비 나네 암수기 람룩세다라 그래도 땡침이 한좀 배차다 칼락통 베지 자자도 같이 테크닉으로 개라 한도 땡침도 부모의 반응도 에워데 아들이 중매스네 처음에 아니 배우도 아들 친구도 수다 안좀 통이 가는다 코네이 생커데 안좀 소지 상로 같아 그래서 진짜 부스트 수기 안좀 라데 베니도 봄데 수기 라스입니다 안좀시 베니도 생각나요 남들 수기 배우다 부스트 수 봄다 부 가베룬다 봄주지 노사단 탕디 아니 소탕지도 같다 아니 탐핀서 수기 배자됩니다 아니 가지니 아니 비모라 아니 디 람룩 최디 원도버야래 햄마데라 아니 베베기 람룩 빌람 아니 최디 원도가 아니 원이 디기 노선 판당디 베베 조조 마투지불로 때 붐디 차감미스사 자메타스 멤버 때 붐디 신투고 조고지 붐기 신투츠다 신고 제서지 붐 신고 제츠다 때 도바슈서지 붐기 도박된다 때 부스디기 침내기 나나기디 차감미스거스 차감모츠 멤버 또 베서지 돌아 멤버 쳔조소지 쳔로소소라 같이 베서지 베소 데버들 캐버디 가기 좀모 서지 미기 노선탄타기 다 모기 베미스고 뭐또 베베샤게 나야 돌렘버쪽에 싱렘버쪽에 아니 미랑소스기 몰라 람슬지 아니 비치디 두가 노선탄데 아니 기슌 비치 저줌마도 딜루 녀링 피주 까니메 파마기 카들레 아이니 붐디 뭐 자오면 뭐또 베베 나자 최소 야신 바슈스미디 디 파마기 잠바단 세위기 골레베 데베 조마도 모기 베미츠 코 베츠스 멤버데 아니 녀링 치추 멤버데 아니 때 아니 녀링디 아니 치드 좀베 토메디 랑게심기 라통기 주비아니 다른 아니 나치레기 미데나 홀라스 지도는 나라 게랍고기 캡 아니 케버로 와서 배들 나 중소 다부라 아니 랑게 트텐다 치기 잘하시는 디기 안다루 가데비 몰아니기 Teta mapa ngaragi shudo shibaji phogeda amsugi pana ewadi phogeda amsugi pana gi ewada khebardi yuse shuni yubedi kachinalu yubmosaji kigi ngarogi thekai amsugi ki di chasisi phogegi ki di bom telenga chara dasen pop me pop ki khebari phogelu papni mi amsulu pari tele kachi so achin tetenga chi sori panale bimela da numani shulhase shagi danse shekome kapso amsudi tele du da omgi shade so bomi ni digi shade amsul habisemi ke khabarchi tele niji gi ewashe omegi kapsulu te phojagi niji chibdi da amsucham chi gi navigi niji sumchu so ni dechi takera gugi theka hitalu te ta timapa ngagi pechadi majela indra besachuru mathon china meba men se te ngaragi mathon cham chi gi te ta mi se shuwa shumi sheba ani bedalu te yachin yudong te jitebi gi lapsul dula Teta amsudi kachilo keu cha gulem dalege ta lalugi kere gusela me kere gume ma kera puse immigi inzumbe hakoila amsudi shi keu toro amsugi lulen shi keu toro amsugi lulen digibe ande cha gulem da cham che phojogi lu tho se tetebe lapsu chidu teta tare nabagi ne tang na lu chek taw do chibo chin khebardi mathong langagi kachmo so do chibo chin teta tafu beodo chiboji diru tahu mata wachinani apkhat data chigi dalo dress noila tahi age khat data chigi tega amsu disu kane beni me wachinara jandigi che amsu chacham ngache phoge zume thobne ludi keu gulengo me se an zume data chigi lob zume thoi
미데 다주드소 데 가라 ngachi ta chuchu thong chuchu de ta hu be do chi be wa chin de ngachara lumba chi na le chi na de juni gi lo la khatan de gi be de ngachi girik de so ani maro de so te be chunchu be da ba de mo la na bu kara male si chuni de gi kadam che ken ngachara gi khake maro de so de ani lumba chi na le chi na chudap cha gi che de gi be he mo so ba be te ani khake maro chungu bi gi jum sen di te be da ba ta tari na ba be do chi ba chi te be membe ba de ta zamni la thi bu lu ime ani be be do lu te ta chitangi ngachara gi sho de so halam chi imbe kharul habar to e na bu na jun de sula na jun de su gi te te ro pha gi chi kha gi ani bodybuilder de so ta te telen phagi kachlo molek sala memola shikha gi te ani kachlo ro na Miss India lo tele Miss Universe lo ani zum de so ta tele chikhala mate tarina ba te ta kachusumi gi surgery e chamni do mola phomolu juni gi surgery mo pholu juni gi surgery ani zum de so shakche de so ani sumde sutadi gi bete tarangi tangai begun desen wi no samchi tama chindi ngajara chugi khatule bedera besachuru chetoto ngori charim be kemi gi debodi chehema zeba kungu bi gi namin I se imebala te ro mapalera ani be te zum bedi gi be te tigi namin gi debo te ro mi luki be kapsulu ngori charim ki hen toto be mesa ra hema choma sasan ngaya te zum ji zoni se zo wachin tigi ra lu samine wa chomos shunibi darin nawa gi kyaka kongfil gi churwa telenga cheregi ngacheregi nangi kyaka gi lam luksul di phi kyaka gi lam luksul du kame gi najin ta ani zumbe te ta plasha jome se shunibi te disu devi jogomi gi ne din cho ro kachimo sa wachi ngacheregi namba gi luksu di te ta namsami chapche to to be mi gi thongsan lo ani zumbe mindoba ani lu tindigi debodulu nosomchi kadibe tangshe ko mo sawachin ta dengsangi lugle hemagi luksul kadibe ne mo sawachin ta penna chimnalu dyotangi lamlukchi ki kole jowachin chimnalu satsang slavi te dangfunga chani sasang dinalu kadibe de mo sawachin apada ai tele alu disube satsang dom be diwi anina ta ani satsang dom be dibdalu phamagi lamidi bushigi namidi phamagi nyen be telani zumbi dyop dyop be wachin tengachira kara dinalu kato tukitong te be tangare kato litwa jujira tungsoro shugober ta ngare gi tuwate ani ra phomo maningi ani la tarina be gi dilu ani sumchi sabji tin dubar tengachira chiri chipi chiri da tiwachi kongi kelen suji be dubar ngachira kelen message ni la 대보다 가지라 나비 카톨릭 배워진 가데비에 나가지기 다또 대통하지 미시스 중이라 아니 벤디 가래기 똑바좀 지라 아니 나가지리 나비 카톨릭 배워진 디루키 랭과 메랭가 라신데이나 베타비 조주이나 가데비나 키렌 실 가데비가 라슬라 다 나비 카톨릭 베드라 베서치로 마바 데 나비 카톨릭 베차 bombe tato didi nan드리 바 카톨 베차 bombe 딩아기 마타 te iru te ta ngachira semto khalu ngache pesha ta be be namdilu te ta sumta ta ta gi jubo so ta ikapsulu te na lo yiku bedera be so churu pho mo maning se pho yiku se mo yiku se maningi yiku se te ro da hema te ngachira gi sumta gi jung de sunala fa te be du se shunila te tele ngachi gi tele nga trunsona jube te mingi pechata wi gi namdi bedera be so churu te te na lo photo mo cha changshu semza sumse te ngachi gi natural pulse chi tani vela ngachi gi rajingi cha selabi phoi chani bomra ra ko moi chani thala nyo farse ani chai ani rajingi cha di ngachi mi manami sulu ta go bala manami sulu ta do chi bewachin te ani cha di shebachin te tunso besa joda ni gi rajingi cha di ani i selabachin te tunso di gi nijing yuzin benina lu khefeni vela te ni rajingi cha di mashibachin te tele tunso di gi niji tetekap ani jeni gi nin khayubi tafu bewachin midisugi shi se imela te ni gi cha di mocha i se
te ani bodolu te pocha mocha chanchu semza se ta chana bedra besuru besachiru chanchu semza se meni maningi cha de ina te ta so re panale bedra besachiru tingi ewa phomo maning sumse ngachara lutengi ewa beshi gomi kapsulu tinalu phomo maning se mapalera chungsi se te maning nalu cheme maning lo juro maning lo se ewa la sha do bade lalu cheni maning lo se lalu didi chemani chara yumi lalu demo kachula chema memi lalu juro maning se ani jui jo me ani zumi ki khabar te maning se labna bola chugi khatule beodo chu achin te so re panale be achi chanchu sem zasala te anebe ta de beodo chu achin ngagi ta du ta fu di te ta ngachara juni junju mo te re ni iru tarina ba zumbe te mede ta jugi tholebe te selten besada te chigi loju dusu te ha ko ni sa ko minova de mola telen ani bendige hamma ko mato matongchina meba mense tembe mato me mapale mebachin rogi ya sangi gi chuna da sore bigi cha disune mapale sheshe me se no mela ani boda ta phoja lalu chungu ganera te amsuda chikhara dedi devdo chibachin ani amsugi bemigi luksel dera ta bebe te khora phoja indra besachuru dilu komshi chi chudigibe yachin kho amsugi benigi towachi tente umote mola dikho maningi transfer misubese ngai bawachi namsami me bacha gupta temdi kane mindu khoragi dani be komshichi gi betebe yasmato lalu bumbe dera besachuru ru charodi budachi khara be beje buzumbe che buzumbe tu phoja zumbe te ani disu ta juro maninge me cheni maninge me cheme maninge me te khoragi ta trowachi gi be moragi trowachi gi be phoja zumbe di ono nichi ani zumgi onto thede jojo mato khonru chemara soso yebda te tembe bego tembe memzumbe je umese shuni te jumsen tilu tendigibe te tilu namesame ji mata me bacha te tafule majumegi te hale sisichi da dro sisichi ngam sisichi ngocha sisichi di memese shuni ngai bawachin tafu ngacharegi ha mako mato unity di yebmese te ngaragi mapa te ta ani kha tafu ani be chunu tira banim chi khani be benose megi loju dinga gi shunimi ta ngaragi ta ja thonje chung bendigi iru ngaragi tatawi gi pecha de suna de yikuchile guzun chachile guzun de tebe yodalo te ro de sulu te ro ra romi ochame mola ra susugi toda tande te ani da thidi gi be te ocha tiru tu gi zumbe te ngar mapa de de shuni ose ngale mindu te ngaragi de ani zumbe che omese shuni la kadebe matse kadebe pedi beria ngacheri gi lusunalu tisu kyara tangba satalo rana susugi chengamagi leda thitigibe lalu polo kanebe che tinelu ka lalu mogi che tinelu ka tanebe pe jodalu milalu ji tash pa kadebe sunus po ani sudi ani ben nami semi katani ji dubala diken rakewang rana susugi lelo tindigibe junju matuchi bolu te tani sube te rangwang tsalere mi sishunibi tanda dudu simkin no mitu jauchi onde bere ana no jauchi onde se mapale labitu siyu ani ani su najeregi midinalo ani sumbe tomdal phalu kyentani deben tinga ji namsunalo migi milu kyentani deben tinga ji gi dubi namsunalo tsata pulera mi sishunibi ani high quality enterprise ki chirtang gi zotin bedu bi ki chachi chamchi member kho chewe ki pisede dembe gi chachi de se tambul bewi sonde digi chacheya yonrachin ki KCB Boch yato da Duwalski sotin bedu yubi chache disu kara temple bewi dimache sotin gi chache senam gi chache sori gi chache disu kachisum goru nali topsub I Delin service center se rangi chache disu mepjo dongchi bewachin nyamchi gi shabdo disu ya piu I la disum bera ngachi gi shabdo da chache disu wante pota kante da bumta leya topsub I la high quality enterprise di timpu chese thomki nedablu chadi yubi khasil be khenigi delu nalu ke de yubi ki jutin angdang su da dewazena
Samrup Dzongkha 6PM Samrup Chuling Tungkha Pemathang Kyo Yura Linglu Yubi Samgu Tubil Hagana Lotar Nasul Yumi Bazaguru Tungrup Teng Gubadi Tulku Peman Namdulgi Ujuto Randa Kubi Nyer Sumle Gochudi Nindang Ngageri Nani Imle Bazaguru Janegi Tudu Yumi Dedengi Kyo Pomosu Juenas Shuo Bewime Dizumbe Nyer Ngagitse Mimanglu Guru Tsengigi Tondele Jaka Nani Seme Bazaguru Tungdubdia Mewang Ngadar Mbocheda Mewang Kukurnam Kuserinida Chir Zamlinda Jeda Gakhamnalu Shidi Chungtablu Midi Nado Yupime Duk Janda Lezin ge Seda Pemina Hyobob Tembe Rindur Patsugi Ngenche Chache Temple ge Rindur Nalu Chama Tona Sishune I Rindur Ichasu Chita Chuchibe Chisa Chudu gi Doba Chisu Chutamda Karma Sumchugi Nanke Kodub Desena Sugopta Ichasu Desedoba Chisu Chuchilu Kachine I Kasegi Denlu Eksegi Dusuka Lekorni Sumni Ni Du Lekor Lekorda Loktin Kachang Procurement bbs.pt@gmail.com gi Tholu Dewa Thabnida Yana Yondel Chargo www.bbs.pt na sena sishuni Chuka Dzongkha Chapchak Kankagi Lotaral Hasulli Ranlu Namlu Chupo Talu Randa Kubi Che Chujile Chudu Chida Chuchibi Chitse Dunle Guchun Nindang Sumgirinlu Godin Thamniimle Digi Kablu Yuchun Dinagi Paza Poge Kyalo Chobgele Tukchure Ngagi Pana Pemitsugi Chelu Meba Chama Togo Seme Gadechibe Hasul Deka Chama To Matsubachin Nimrelu Nyeja Yutom Tontari Kenise Pola Chobogi Tizingi Seda Beoime Duk Segi Luntingi Seda Beminalo Neko Lerimtu Lejum Jo Yepshindu Torora Neko Khani Be Duko Bus Ketole Nim Jobge Giri Jagar Doji Denda Chobema Nalenda La Sobigi Nekha Soso Tunalu Jewa Kineda Nim Jusa Giri Nepal Ge Nechen Tapu Maratekada Lumbini Chetep Charung Kashur Nekha Soso Tunalu Neko Kiniler Meuble Cheni Tude Yumitsugi Kade Jojo Toke Bena Seime Nekordi Nasilu Satungda Dune Geldin Shabdochu Picheta Dembe Yuble Kasegi Dunlu Chi Dun Nganga Gesum Gutu Gitole Dewa Tapna Seime Duk Janda Lezin ge Seda Pemina Hyobob Tembe Rindur Patsugi Encoder da Deko Zampo, welcome to BBS News. I'm Sonam Pem. Our top stories. His Majesty the King and Her Majesty the Gyaltsen graced departure ceremony for Bhutan's first UN peacekeeping contingent leaving for Central African Republic. Department of Roads to use drones to monitor roadblocks on national highways. And livestock farmers in Pemagatsal use mat for better milk production. Bhutan's first UN peacekeeping contingent boarded a special Drukair flight to Central African Republic today. His Majesty the King and Her Majesty the Gyaltsen graced the departure ceremony at Paro Airport. A guard of honor was presented at the ceremony. Bhutan's contingent, which comprises 180 Royal Bhutan Army personnel, will be part of the United Nations multi-dimensional integrated stabilization mission for the Central African Republic.
Kim, BBS News. During the ceremony, His Majesty the King granted the Dragpe Rinchen Tsuktor Medal to Dzongkha 6PM in recognition of his services for Bhutan's participation in the United Nations peacekeeping force. Tsawang Sidoji worked to coordinate Bhutan's participation in the United Nations peacekeeping force since 2014 while he was working at the Ministry of Foreign Affairs. Dragpe Rinchen Tsuktor is the Royal Bhutan Armed Forces' highest medal for distinguished services in peacetime. Feeling very overwhelmed, an honor to have received this medal from His Majesty on the eve of the departure of our first peacekeeping contingent. Till date, we've sent over 242 officers, and their feedback was critical in putting together our first contingent. And it is not that the moment we have a unit in place that we can deploy them. They have to go under rigorous training. There are other requirements that the UN requires that the unit meet. But given that the Royal Bhutan Army is a professional force and army, we were able to meet all the requirements. In fact, earlier this year in January, the UN sent their assessment team, and our contingent did extremely well. And even the assessors from the UN were very surprised at the standard of training that our contingent had achieved. It is a proud moment for the nation, a proud moment for the armed forces in Bhutan. And personally, from my side, I feel a deep sense of satisfaction that His Majesty's vision. By now, everyone must have seen her and heard about her. In fact, now everyone knows her. Yes, you got it right. She's Karma Dechin, a woman whose story resonated with almost every Bhutanese and moved everyone's heart when His Majesty the King mentioned her in the royal address on Friday. Following an audience with their Majesties yesterday, Karma shared that she is expected to receive training in culinary or baking. Karma Dechin became the talk of the town when His Majesty opened this year's Winter Parliament session with a mention of her name. Her happiness knew no bounds when she received a call from His Majesty's office about the royal audience. Their Majesties and their Royal Highnesses granted an audience. His Majesty said I would receive training either in baking or culinary and my husband in carpentry. I was overwhelmed and felt very lucky. Now I have a strong will to work harder. Currently working at Cafe Himalaya and Bakery, 27-year-old Karma Dechin multitasks from making coffee to waitressing. She studied till class 10 and came to Thimphu with no skills in hope of getting employed. Being the family's sole breadwinner, she has been working in this cafe for almost 7 years now. After my studies, I came to Thimphu with the hope to find a job. But it is not easy to get a job here in the capital. And with my salary, it's difficult to sustain myself here. Most people opt to migrate to Thimphu, but life is not as easy as we imagine, especially for people like me. For now, Karma added that she's not planning on having a second child because she wants to focus on her son. While Karma is hopeful about the future ahead of her, she wants to work harder. Samdin Dolkar, BBS News. Your travel experience on the national highways is expected to become better. Next time you are on the road, the chances of getting stuck in a roadblock will likely be less. This is because the Department of Roads will now be using drones to fetch data during disasters such as landslide, which is a major cause of roadblocks, especially during monsoon. To date, it has remained a challenge for the DOR officials to carry out assessment and report roadblocks on time.
This aerial shot of the national highway at Dzongkha between Dzongkha and Xiemgang was captured by a drone. The stretch of the highway is considered prone to landslide. Engineers from the Department of Roads offices in Muongar, Dzongkha, Tashigang, Xiemgang and Thimphu captured the footage while learning how to fly a drone. The engineers learned how to gather data during disasters such as landslide by flying a drone. A mentor from Japan is training the engineers. He says this drone can fetch data and pictures by flying almost 8 kilometers horizontally and up to a height of 100 meters within a short period. If landslide occur, we can't go near, but using drone, we can fly from distance, and we can know how big the landslide is, and we can know many information for landslide very safely. Besides, the use of drone can reduce the time and dependence on manpower while gathering information such as slope risks assessment to begin construction of new roads. During disasters such as landslides, we do not know what has happened on the other side of the road when there is no bypass. So it is difficult to decide the number of machines and people to be deployed at the site. Likewise, we update roadblock information on social media, but they are not really accurate. Hence, using drones, we will henceforth be able to provide realistic information to public. Even in the case of bridges, we will be able to carry out routine maintenance easily. For instance, drones can easily reach and take pictures of parts that require maintenance, such as underneath the bridge, which is otherwise difficult manually. The Department of Roads received 2 drones from JICA earlier this month. The department plans to train its engineers in all the regional offices. For Pasa in Dzongkha, Pupkim, BBS News. People of 4 villages in Minchulam Chok of Gakilingyok in Sarpang have waited for decades to have their community connected with a farm road. However, the completion of the 10-kilometer farm road last year has fulfilled their wishes. They say it has uplifted their livelihoods. In the absence of a farm route, farmers haven't been able to earn good income, although they grow orange and cardamom. People have been walking for about 4 hours to reach the market, carrying the farm produce on their backs. But the farm road construction has eased all the struggles. There is a huge benefit with the construction of the farm road. It is very convenient to reach sick people at the hospital. Transporting things from here and getting things from the town is very convenient with access to a farm road. We never dreamed of having a farm road here. However, the government made it possible and constructed. This place is very favorable for growing orange and cardamom. So with the farm road, it will now be very convenient to transport oranges and cardamom. It now takes only an hour for vehicle to reach the market, which used to take more than 2 hours by foot. When this road was not there, we used to collect around 400,000 to 500,000 from the communities and used to construct a road along the riverside when transporting our farm produce to the market. Now it has become convenient with the construction of the farm road by the government. We are happy and grateful. While the construction of the farm road has brought smiles to the community, the boulders and timbers from the road construction have damaged the orchard farm of some farmers. I don't mind uprooting my fruit trees because access to the road will benefit me in transportation. But I wish the concerned authority to remove the boulders from my orchard. However, according to the Gyeok administration, the individual thumb holders were consulted, upon which they agreed to the farm road construction.
While constructing the road, some places encountered problems, but we had no issue with the rest of the areas. We had no objection signatures from every individual for the farm road construction. We carried out the road construction for the benefit of the community as a whole and not just for one individual. The farm road, worth about 22 million yultrum, benefits about 80 households in 4 villages. For Karmawandi in Sarpang, Sringzam, BBS News. It's almost winter, and that's when most fire incidents occur. In Bhutan, winters have become quite synonymous with fire accidents in recent memory. To alert the residents and prepare them for fire disasters, the Japan Alumni Association of Bhutan, in collaboration with the Bhutan District Administration, organized an awareness program yesterday at Dzongkha with financial support from the Japan International Cooperation Agency, or JICA. Local leaders and community representatives attended the day-long program. They were briefed on the causes of fire disasters and measures to prevent them. A hands-on training on electrical wiring and usage of fire extinguishers was also conducted. The JICA chief representative said he hopes to see more such programs to collaborate on in the future as well with the Japan Alumni Association of Bhutan. Since 1960s, we have accepted a number of trainees and scholar students in Japan. It's more than 2,400. So they organize alumni event. I think that the Bhutan has been suffered by fire incidents. So I hope this seminar today will be effective to prevent fire in the future in this area. When the winter comes, a lot of people have to collect the woods, firewoods for their bukhari and to warm their houses, where we need a lot of precaution and prevention method to avoid the fire hazard. Therefore, we thought that we will start from Bhutan, but we will go to other districts for spreading this advocacy awareness program in the coming years. The Japanese government donated over 30 firefighting vehicles to Bhutan through the grassroots project so far. These vehicles are in use in various districts across the country today. Meanwhile, attendees of yesterday's sensitization event say they will share the skills and knowledge they acquired from the training with their friends and families. Fire safety is everyone's responsibility. Even if we spread the awareness after the training, if everyone doesn't take equal responsibility, it wouldn't make any sense. If somehow our neighbors' houses catch fire, we will now be able to help them in terms of handling electrical hazards to putting out fire, among others. Winter in Bhutan is very worrying because houses are all traditionally built primarily out of woods. So if one house catches fire, then it's very difficult to control it. That's why we always keep worrying. Bhutan's Dzongkha town suffered 4 major fires in succession from 2010 to 2016, losing lives and properties worth millions. More recently, there were 3 house fire incidents last winter alone. A 12-year-old girl was burned to death as well. In February this year, prompt action from police and Desus prevented a chimney fire from engulfing a building in the town. Signs of a looming fire disaster seem to have no end in this town. Frequent preparation, precaution and prevention exercises could save it from another tragedy. Kipchu, BBS News, Bhutan. Ever considered buying mat for your cattle? If you haven't, it is probably time to do so. Using cow mats for cattle is a fairly new concept for many farmers in the country. According to livestock officials, the use of mats reduces foot and joint disorders and gives better comfort to the cattle, thereby increasing milk production. A farmer in Norbugangyok in Pemagatsal introduced the concept in his locality, and it is already benefiting his fellow farmers. Paldin Doji, a member of Zambala Dairy Cooperative, bought a Holstein Friesian cow, one of the highest milk-producing breed, from Pasakha a few years ago. He first saw farmers in Pasakha using the cow mat, and that is when he started buying cow mat for his cattle too. Cow mats offer a comfortable flooring surface.
It also helps protect cattle from the cold and hardness of the soil or concrete floor while relieving and safeguarding their joints and feet muscles. After receiving this cow mat, the milk production has increased. It provides better comfort for cattle. After noticing the advantages of the mat, the Geok Livestock Extension Officer supplied it on a cost-sharing basis to other members of the group. From more than 140 members in 2 dairy groups in Norbugang Geok, over 80 bought the mat last year. They paid only 700 Newton, which is 20% of the actual cost of 3,500 Newton. The legs get wounded because of the concrete floor. So with this mat, they are comfortable and we can even maintain sanitation. And we don't have to call the livestock officials because they don't get sick like they used to in the past. The cattle were left to feel cold when we didn't use the mat. Since last year, we got the mat and we are thankful. Even the milk production has increased. Holstein, Friesian and Jersey cows have soft skin compared to ordinary cattle, and their body part gets wounded easily. After having this cow mat, I didn't have to worry about these issues as much. Every year, we have been carrying out artificial insemination to improve the breeds, and we are hoping that it will help in preserving those breeds. The usage of the mat will also increase milk production. The Livestock Department first introduced the concept of using cow mats sometime in 2008. Knowing the benefits, farmers in Norbugang Geok are now planning to buy more next year. And rightly so, as better comfort and increased milk production means improved livelihood for the farmers. For Chile Doji in Pemagatsel, Sringzam, BBS News. A reminder of our top stories. His Majesty the King and Her Majesty the Gelson graced departure ceremony for Bhutan's first UN peacekeeping contingent leaving for Central African Republic. Department of Roads to use drones to monitor roadblocks on national highways. And livestock farmers in Pemagatsel use mat for better milk production. In weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, the next 3 days will be mostly sunny across the country with forecast of gusty wind over northern and western parts of the country. And that's all from the newsroom. For news and updates, visit our website bbs.bt. Our stories are also available on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube. Thank you for joining us. The Ministry of Agriculture and Forests notifies the general public that the nationwide Accelerated Dog Population Management and Rabies Control Program has completed registration and digital identification, microchipping of all the pet dogs in the country. Therefore, in order to achieve 100% sterilization and sustain the dog population in the country and build safe and clean communities, the following provision in the Livestock Act of Bhutan 2001 and its rules shall be strictly enforced by regulatory authority, Tromde and Dzongkha in their respective jurisdictions with effect from 11th of November 2022. The offences for non-registration and non-identification of a pet animal will be fined 1,000 per pet and 50 for each day of delay in registration and identification after notification. Pet dogs suspected of having zoonotic disease found outside the premises resulting in a threat to the public, other animals' property will be fined 5,000.
In addition, the owner shall be liable for payment of full compensation for injury, sickness, or damage to property or losses. Translocation of dogs or stray animals from one area to another area will be fined Newton 5,000 per animal. Failure or refusal to restrain pets within the private premises or dog shelter and let loose in the public will be fined Newton 1,000 per animal per day. Failure to secure pets while being taken to public places will be fined Newton 1,000 per animal. Abandoned pet animals will be fined Newton 5,000 per animal and shall be confiscated. Non-compliance to animal welfare standards and setter guideline including release of animals will be fined Newton 5,000 per animal. Feeding stray animals in public places, highways and roadsides will be fined Newton 5,000. The fine amount for the repeated offences shall be double the previous amount imposed for the same offence. The ministry solicits full support and cooperation of the public in building safe communities for all. Introducing BNB MPay monthly sweepstakes. Use MPay and win exciting prizes. 14 prizes every month, from free city bus smart cards to free data and more. Use MPay and get paid. The Bhutan Telecom Limited informs the general public that the open auction for various iron scraps, old batteries and two-wheelers, bike and scooters will be held at Bhutan Telecom compound in Phensoling on as-is-where is basis on 26th of November 2022. The materials can be inspected in the BT compound in Phensoling during office hours. For details, please log on to www.bt.bt. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite sealed bids from the eligible firms for the supply of encoder or decoder sets. The tender documents must be submitted to the procurement section at the head office of BBS Thimphu within 16th of November 2022 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further information, please call 02-322-600 during office hours or email at procurementbbs.bt@gmail.com. The Bhutan Broadcasting Service would like to invite bids from eligible bidders for the supply of music gadgets. A complete set of bidding documents can be purchased from the procurement section during office hours. Tender documents must be submitted within 16th of November 2022 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For more details, please contact our procurement section at 02-322-600 or email at procurementbbs.bt@gmail.com. Lapumindoju is a very comprehensive and productive talk on different sorts of issues and cultural stigmatization and dogmas that have constantly been persistent towards the youth and this country. Mental health is an important aspect for the well-being of any individual. Not having a good mental health affects many aspects and different aspects of person's life. About mental health issues that the country is facing today and how to go about it. So it was a very enriching experience and it was really eye-opening for me personally. Such messages or such conversations to take place in different places of the country so that more people are engaged and such messages are sort of conveyed in a very informal manner. And now as a youth I know how to set an example, and I got an idea, I got the chance to say what youths are feeling, and I got the opportunity to represent, and it was a good opportunity, and I'm hoping that other youths can also take part in that program. I learned a lot of things from these young people, and we could share a lot of experiences, starting from personal experience, and at the same time at the implementing level, what are the challenges we face, and then how can we make these challenges work, and then the networking, and then also when we try to carry out activities, we are hoping that there will be no duplication, and then we can carry out activities that is very
beneficial to the adolescents and young people. It was very much enlightening to me, and then instead of coming here to talk, I feel like I actually came here to learn a lot things about CAC and then SRHR. So I'm very much glad, and then I'd say I really took joy in participating in these talks. Often it's a little difficult to talk with the young people. Not that adults like us don't want to talk, but they don't open up much. I can learn a lot of new ideas and knowledge about the LGBTQI community and their roles and responsibilities and their challenges and struggles. So apart from domestic violence, I could know these issues that are with this community now. I truly found this particular dialogue and this very conversation very enabling, very supportive and very insightful, because not only were we given a platform to talk about our own opinions, but we even had experts on the line sharing their ideas and their experience working on these main issues. I feel like such conversations really need to happen time and again for people to be aware of what's happening in the country, to be aware of what you should be doing, and to know the consequences of hate crimes and other crimes. I feel like this conversation has really given me a lot of knowledge on cybercrime, digital literacy and on advocacy. I feel like this conversation has made me more aware as an individual and as a citizen to respect my own rights as well as others' rights who are on the digital world. It was nice to know the concerns of today's youth, like how they could be victimized, and then help the youths be prepared in the cyber world and how to be safe there. The stakeholders involved were present rightly with us. That enables us to question, their accountability, their presence, and their systems. And with when we scrutinize their functionality of their systems, we actually enable us and see, okay, is it inclusive for our community? Is it inclusive of us as individuals, and how that can be improved? When we're able to have that conversation, it really seems insightful, because that's when we actually see, okay, this is the problem, and we can meet halfway with the efforts that they are putting in. It was very informative, it was very educational, and then it was very enriching. And having young people on board, and then the issues coming from them, the solutions coming from them, I felt was an achievement that we have. The anisumgi lerimdi ngachirgi dugya khabgi misi chenim da laborde ngachira najin chachibgi ngachirgi lam lusulda de lekongi hema thyu manyumbi gomanyumbi de mashimi disu de ani lerim disu anisumgi nalle tamin nasoktendigibe napsuktumchibi wachi nam semipendo momjunime se. If you open up and if you have resilience and integrity to open up, yes, we can help you and you can be able to be a better person in the future. Mental health, gender issues, and digital literacy, that is a new topic that we're learning about. So having conversations, certain issues that are very vividly present in our community. So that's why I would say we should have these conversations, and yes, I would very much be interested to join again. I would love to be a part of Lapkumi Doju again, because it ignites a lot of energy, staying with the youth, talking with the youth. Quite often when conversations like this are made formal, we miss out on so many information, and if it is informal, it is not only effective, but also people are encouraged to create awareness or learn more on such social issues. So I would like to take part, and I would also encourage my youth friends to take part in this program. Frequently, timely, I interact with them, and if I'm to have such opportunity, definitely without second thought, I would just jump. It will encourage and it will help us to strengthen our services. I would love to see myself in more of these scenes, mainly because I believe I can take on the responsibility, and I believe more people should come forward and be part of such dialogues, because if we don't start dialogues on this more, we won't be able to resolve the issues that we have in our society. This advocacy should reach out to a lot of people and for people to understand and know about what is happening in the country now.
톱지 수준이라 데 드즈미기 레림나루다 슐레 고급 톱로지로 하신데 자마 똥스 슐레나 mong panaluya dizungi lerim jam di yobachinte kokap thobachin namsami semgani misishuni kadinji. And now it's high time that we involve our young people, that we give the responsibility to our young people. So it is like preparing our young people for our future. So we will definitely engage young people, our children, more and more henceforth. Bhutan, the land of medicinal herbs, is one of the biodiversity hotspots in the world. It is home to many endangered species of plants and animals. With more than 70% of the country's landmass under forest cover, forest is one of the most important resources of the country. Forest is not just enough to keep the soils intact, but also the water resources, if you look at it, is dependent on how well we manage our forests. For example, case in point is the watershed. Most of our rivers that we have, the major part of the water comes from this watershed. So if we do not look after our forests well, we have a serious problem down the line, particularly from the drinking water, irrigation water, even to the extent of hydropower. So if we examine at larger interests, it's high time that we focus and pay attention to forest management. However, despite the royal government's conservation efforts, threats to biodiversity are emerging with the acceleration of economic development. Every year, more than 2 million CFT of commercial timber is harvested from the forest management units and other management regimes, and almost double the volume is allotted for rural use. Therefore, it is very much important for Bhutan to think about a progressive forestry conservation policy so as to fulfill the constitutional mandate of preserving 60% forest coverage at a sustainable level in all times to come. Scientific management of forest started with the establishment of the department in 1952. The Department of Forestry Services was the first department to be created. Today, the department is known as the Department of Forests and Park Services after its renaming in 2009. Under the new governance system, with the advent of parliamentary democracy, the department has reviewed and adopted a new national forest policy. With the creation of the Forest Department in the 1950s and subsequently with the enactment of the Forest Act in 1969, this gave a scientific and legal basis for management of all forests in Bhutan. Following the enactment of the Act, we then embarked upon technical management of forests around the country. Since then, we have also enacted and passed, the government has passed many acts and legislations, including the Forest and Nature Conservation Act of 1995, then the Forest and Nature Conservation Rules of 2006, and also we base most of our forest management technical guidelines are used from what we call the Forest